Dragi prijatelji, dobrodošli u Dorćolsku Buka Store knjižaru na još jedno izdanje podcasta 100 minuta buke. Na početku poziv, podržite nas na Patreonu i Paypalu, vaša podrška nam mnogo znači, osigurava nezavisnost ovog podcasta. Takođe, pratite nas na svim društvenim mrežama i na YouTube-u. Naš novi gost je dragi prijatelj Đorđe Matić, pisac, esejista, pesnik, čovek čiji roman Nijotkuda s ljubavlju je privukao veliku pažnju, čovek koji je godinama žive u Holandiji, a odnedavno je Istrijanin i onda nam mnogo lakše da vidimo i družimo s njim. Pozvali smo ga da porazgovaramo o njegovom životu, o njegovom radu i dobili smo gotovo 120 minuta fenomenalne priče. Ne propustite ovaj podcast. Zdravo, Đorđe. Zdravo, Ivane. Dobrodošao u podcast, drago mi je da se vidimo, dogovarali smo se neko vreme, ali prosto tvoja fizička izdvojenost, udaljenost od ovih naših prostora nam diktira pravila, ali evo, relativno brzo se pojavila prilika da se vidimo i jako mi je drago zato što ti si neko koga ja već jako dugo pratim i ajde da kažemo još kao postoji neko ime, neki Đorđe Matić, ne sad, pa onda dok sam ja spojio lik i delo, pa dok si još sa ovim našim zajedničkim prijateljima nekim pravi onaj leksikon, koji je izašao, ako se ne varam, 2004. godine. Evo 20 godina. 20 godina, to bi trebalo obeležiti sledeće godine. I tu je bila neka zapravo jako zanimljiva ekipa, ali tako, tu si bio ti, tu je bio naš drugar Branko Rosić, ali tako, Vlada Arsenijević. Koga se još sećaš iz te ekipe? Pa, naše su urednice Iris Adrić, koja je, nažalost, prestala se baviti tim poslom u Rotterdamu gore, ali mnogi su tu bili, neki su napravili čak i neke karijere poslije toga do ovih kojih nažalost više nema, kao recimo Branko Vučićević, Makavejev i tako dalje, koji su davali podršku, što tekstova, što logistički. Pričamo o nekom vremenu zapravo, čisto krenemo razgovor od toga, pa ćemo vrlo udati, Boris Miljković, kojeg smo pominjali, Sobota i tako, razni. Zapravo neko vreme, kad je internet bio još uvek relativno u povoju i ne relativno, nego veoma u povoju. I nije bilo zapravo takva baza podataka, ti danas na 2 klika zaista možeš doći do gomile stvari, a vi se sada po mnogo arhiva morali da kopate, ali tako? A kako si ti, s obzirom da si tada u to vreme živeo u Holandiji, kako si se ti dovijao i snalazio i pisao stvarima? Teško. Nešto kopanjem po staroj štampi kad bih dolazio u Zagreb, a po bibliotekama, tako? Tako je. I boga mi po bobuljacima. To su bila ona vremena kod nas kad su se godišta najboljih časopisa nalazila po buvljim pijacama za bud za što bi se reklo, ne? A i po smetištima. A dobro, to su bili, znači pričamo od onih starih džuboksa, startova, nonova, poleta, tako? Sve si to kopao i tražio. Upravo tako. I bili smo u Narodnoj biblioteci ovdje u Beogradu jedno tjedan dana, nedjelju dana, kako hoćete. I kopali po tome. A mnogo je bilo i ovoga što se zove kazivači takozvani, ne? Sjedneš sa čovjekom iz toga vremena pa ga pitaš. I hvataš beleške. Upravo tako. Žive enciklopedije zapravo. Jeste. I bio taj sajt jedan gdje se moglo još tada bez cenzure upisivati. Ljudi su mogli sami slati tekstove. I tu se gomila ljudi javljala, potpuno anonimnih. Kako je to divno zapravo, to pokrene ljude. Jeste. A šta je zapravo, kako si ti doživeo rad na tome? Je to bila neka pokušaj da se od zaborava spasu neke stvari. Tako je. Jer mi smo zapravo, to vreme o kome pričamo, to je početak 21. veka. To su neki periodi kada su se u ovim, ajde da kažemo, ključnim društvima, srpskom i hrvatskom, a pričamo o bivšoj Jugoslaviji, zapravo dešavale te neke velike promjene. To su bila neka vremena posle Miloševića i posle smrti Tuđmana, je li tako? Upravo tako. I tu je došlo do neke vrste emancipacije, malog i otvaranja i slično, i zapravo nekih novih etapa. Izašli smo iz tih 90-ih mračnih koje su nam svima zagorčali život. Je li to bila želja da se i ovim generacijama koje dolaze zapravo ostavi neki trag pisani? Da, ja imam prilično ambivalentan odnos prema to leksikonu danas. To znam, ali nema veze, pričamo otvoreno o tome. Da. Tada sam i shvatio i razlike koje su nastale između naše
takozvane sadašnje dvije zemlje, ne? Gdje je stvar kulturnog pamćenja koje je uvijek vezano sa ideologijom i sa politikom je različito. Srbija, tadašnja SR Jugoslavija, imala je neku vrstu, ja sam ga zvao, lažnog kontinuiteta. Ne? Jako smo se trudili da ga imamo, da možemo da napišemo da imamo koliko medalja u košarci, u ovome, u onome. Što, kako bih rekao, ima naravno i ogromnih mana i mogućnosti manipulacije, dok tamo, dakle, ja dolazim iz Hrvatske, je bila jedna zabrana prošlosti, potpuna. Tamo smo se rodili 91. godine, kako bih rekao. I drugačije se pamtilo. Mnogo veći je bio tabu ta prošlost. Pa, trebao je da umre Tuđman, da se Dinamo ponovo nazove Dinamom, a ne Kroacijom. Recimo, na primjer. Ja to sportu malo znam, pa to... Ali evo, to mi je zanimljiv detalj, što je on mnogo polagao, kao što svi očigledno diktatori upravo tako. I to je bio i rat terminologijom. To je bio rat zaborava protiv pamćenja i kroz fenomen anakronizma. To da kasnijim imenom nazovete nešto ranije. Što je čisti falsifikat. Pa se počelo govoriti recimo o hrvatskom rock'n'rollu. On se nikad tako nije zvao. Tako se može zvati tek od 92. godine. Tako ne? Je, da. Ali ako je jedno, to neprestano ponavljam već do dosade, ako je jedna umjetnost bila emancipirana od nacionalne kategorije, to je bio rock'n'roll. On se zvao po gradovima. Tačno, sve ono što je valjalo, sve ono što je imalo bilo kakav nacionalni predznak nije valjalo. Tako je. Mislim, mogli ste biti srpski slikar ili hrvatski filmski režiser, ali niko do tada nije bio hrvatski ili srpski rocker. Tako je, da. I nažalost danas od ljudi koji čak i dobro misle prave tu grešku unazad. Tu smo mi nešto htjeli s tim leksikom malo da i vratimo te termine koji su bili istinski, koji nisu bili falsificirani. I da pokažemo da je postojala jedna velika kultura zapravo. A znate kako to je? Ono što smo ranije razgovarali o pamćenju, neke serije i tako se skupa. Tek istraživanjem i nakon te kataklizme koja se nama dogodila, vidjeli smo koliko to zapravo bogato bilo. Ja sam tog bogatstva bio svjestan i 80. godina kad sam se formirao, ali nakon one nuklearne bombe što se nama 90. dogodilo, tek sam tad kopanjem unazad u toj kulturnoj arheologiji, kako se to zove, postao svjestan izuzetnog tog bogatstva, to nevjerojatno bilo i strašnog siromaštva poslije toga. To je ono što je vjerovatno dodatno podcrtalo zapravo svest o tom bogatstvu, jer ovo posle nikako nije trpelo poređenje. Upravo tako. I čak i kada je tehnologija kasnije omogućila da možda neke stvari izgledaju bolje, one su i dalje samo izgledale bolje, ali nisu suštinski bile bolje, falili mi sadržaje. Dakle, forma je mogla da bude dobra. I mislim da je ono što smo isto pričali pre početka ovog razgovora vrlo interesantno kako je, vraćam se na pojam koji sam razgovarajući pre par dana, snimajući razgovor sa divnim Goranom Bogdanom, sjajnim glumcem, jako pametnim čovekom, smo pričali o tim kulturnim politikama. I kako je zapravo taj pojam kulturne politike vrlo sad zanemaren, ali mi treba da budemo svesni da je to vreme Jugoslavije postojala ozbiljna kulturna politika i da je ta kulturna politika imala nekoliko, čini mi se, kameno temeljaca. Jedan je naravno bio to neko kao propagiranje zajedništva, jugoslovenstva i slično, ali drugo je bio jako edukativno. I postojala od one ideje, od one priče da se u svakom mjestu otvarao dom kulture, od toga da su tim domima kulture gostovale razne stvari, da se prosto ta kultura i umetnost su se uslovno spuštali ka narodu, dakle išli u širinu i dopirali i do njih. Ta emancipatorska uloga je zapravo po meni bila jako dominantna, jer ja sam dete odraslo na školskom programu. Tako je. I ti isto, mislim. Upravo tako. I to je sad objašnjavati deci koliko je to bilo kvalitetno. Od onog što je bila lokalna produkcija do pažljivog biranja svih onih opstanaka, Davida Bellamija i sličnih BBC-evih i Timesovih emisija, to je bilo briljantno. Pismenost u filmskoj istoriji. Tako je. Smo taj zimski bioskop što je tako da. Pa tome smo odrasli. Klasike. Mi smo gledali klasike. Ali znaš što je to interesantno? Što kad dođeš, ja sam 30 godina živio vani, napolju. I vidio sam da moji vršnjaci, naši vršnjaci,
mnogo toga ne znaju. Što smo mi znali, recimo iz povijesti filma i tako. Jer njihovi školski programi nisu tako bili. Ne programi u školi, nego televizijski programi za taj uzrast. Jasno. Recimo klasike filma, to da smo mi gledali filmske verzije Dickensa, recimo, koje smo mi uzimali nekako zdravo za gotovo, a onda mi to radi recimo David Lean, neke koje spadaju sve enciklopedije filmske i tako dalje. Da smo, i zanimljivo, kako su se ukrštali ti svijetovi, to je meni bilo potpuno fascinantno, kad unazad gledam, da si na onoj ličnoj točki, kad prestaješ biti dijete, postaješ pubertetlija, a imaš prilagođeno unutar istog programa, sad ćemo ispati kao neki solunci, pričamo priče iz ovoga, ali šta da radimo, ne? I to je neko skretanje pažnje zapravo. Da, dakle, s jedne strane ovo znanost, nauka, ne, opstanci i tako dalje, onda filmski program, pa ovo kako se bebe pravi, kako dolaze na svijet, do recimo Beatlesa. Let It Be njihov, koji igra upravo tako. Su se vrteli također često, u zimskom bioskopu. Ja sećam se, to meni bilo potpuno otkrovenje. Upravo tako. I kao da je to nekako pratilo i taj razvoj svakako moje generacije. Koliko puta sam gledao Tomija, rock operu od Who-a, recimo Pink Floyd, Zid. Upravo tako. To su neke ozbiljne stvari za koje bilo gde drugdje ti moraš ići u kinoteku da bi gledao. Čak smo malo i uranili u nekim stvarima. Nije isto kad imaš 20 godina ili 15 kad nešto gledaš. Ili dobro, još 15 nekako, kad imaš 11, kad se... Ja sam počeo mnogo rano s time. I onda gledaš 10-11 godina Tomija, pa to imaš koliko dobivaš toliko jednog vrstu traume dobivaš da ne koristim pretežno strašno me, pa upravo tako, ne? Ali dobro nešto, nisu se roditelji to nešto mnogo brinuli oko toga. Puštali su nas da gledamo, ja se sećam onih serijala, ti se vrtno sećaš onih, kako su sve televizije imale zapravo te dobre filmske programe i filmske urednike. I ja se sećam, recimo bilo je ono Kino oko, recimo, televizija Beograd, onda je bio obojeni program Zagreba, koji je vodio Joško Marušić. I jako je meni kao klincu bilo, bukvalno otvaralo mi oči, jer su sve to su bile emisije koje su zapravo nekoliko sedmica imala određene cikluse. Znači, planski pravljeno ciklus trilera, ciklus horror filma, ciklus erotskog filma, čak i to bilo, ali naravno sa klasicima tipa Pasolini i slično, a onda su posle filma išli razgovori i u studiju su sedeli ozbiljni filmski kritičari i razjašnjavali nam to što smo gledali. Ja takav program danas apsolutno ne mogu da zamislim. Dakle, to je nezamislivo uopšte da se to daje, a i da naši roditelji nemaju nikakav problem da ja sad gledam Predskazanje, recimo film, posle koga stvarno malo teže spavaš, ali ja i dan danas pamtim te stvari, jer su zapravo nama mozgovi u tom periodu kao sunđeri. I mi upijamo stvari i ja mogu samo da budem zahvalan na tome, jer moje se neko formiranje zapravo sa 18-19 godina poklopilo, finalno da kažem, to neko zaokruživanje tog nekog osnovnog mog obrazovanja se zapravo nekako poklopilo s krajem Jugoslavije. I tako da sam ja uhvatio poslednji voz da sve što ja gledam zapravo bude više manje dobro. I onda nakon toga polako počinje urušavanje, koje opet nije se desilo baš preko noći. Krenule su ružne stvari da se pojavljuju, ali i dalje su ti neki kvalitetni ljudi još neko vreme opstali, radili, još po inerciji su se neke stvari radile dobro, a onda je to polako potonulo, a onda je tržište kome smo težili, učinilo svoje. Jeste, dao si jedan šlagvort u tom smislu. Kako je, zašto je recimo taj leksikon moguće bio važan kao metafora, kako god knjiga bila, ona je puna mana i sve to zajedno, ne? Ali, evo upravo u odnosu na to vrijeme. Koja je razlika između vremena tada u kulturi i sada? I čemu knjiga kao leksikon služi i čemu služe recimo tekstovi kako ja pišem danas, eseistički i tako. Recimo filmski program televizije Beograd, koji je... Televizija Beograd je znala recimo imati neke tehničke probleme često. Sjećaš se, izvinite, zbog prekida programa. To mi je bilo omiljeno. I ja se sjećam 85. 6. recimo godine prikazuje se u Kino oku recimo, mislim da je Kino oko bilo, Rubljov. Dobro. Koji je naravno crno-bijeli, ali ima na kraju tu ekstazu kolora. I njima iz nekog razloga ispadne taj kraj. I oni tjedan dana, sedmicu, nedjelju, kako hoćeš kasnije, prikažu u sljedećoj samo taj kraj. Jedna stvar. Druga stvar, mi čekamo prvi puta da vidimo
Taksistu Scorsesejevog, jednog od tih dana. I naravno, svi čekamo da vidimo tu Are you talking to me moment, ne? I taj ispadne, jer su to bile ova kino verzije, pa se prebacuju ovo je tako, su puni kracera i tako da, i upravo to. Sljedeći tjedan, odmah Zagrebački polet, ogroman tekst koji se šali na sve moguće načine, mislim, da ne kažem težu riječ sa to, pa kakvi su to, mislim, amateri i sve skupa. Ali da kraj jednog filma ili jedna rečenica koja ispadne iz filma, jedna replika, da može takvu reakciju, da je to važno. RTS je nije nešto sad je što je televizija Beograd. Televizija Beograd, tako, upravo si, je imala isto, recimo, sećam se da smo svi došli u školu besni, jer nije nešto se desilo, nešto im je nestalo, struje ili ne znam šta, i nismo mogli da vidimo kraj filma Galipolje. I tog se sjeća. Se sećaš toga? Sad. I onda su to sljedećeg dana pustili. Eto vidiš. Sad šta ti hoću reći? Dakle, to je bila važna stvar. Prođu sve te godine. Ove godine sam bio na festivalu Raške duhovne svečanosti, gdje je nagradu za životno djelo dobio Rale Zelenović, koji je bio upravo urednik toga programa. Kako ne, sećam se. I ja 30 i toliko godina, skoro 40 kasnije, dobijem priliku da vidim ko je bio taj čarobnjak koji je puštao te filmove, koji je pustio Woodstock i tako dalje. I da ga pitam, Rale, zašto je ispao kraj Rubljova? A on se seća toga, naravno. Tako je. I zašto je ispao Are you talking to me? Šta kažeš? Dede, ali hoću reći poanta, tada smo imali to događaj, ovo, greške, sve skupa reakcije, a danas se možemo baviti ovom vrstom pitanja zašto je nešto bilo u tom trenutku. Znači, arheologijom da se bavimo. Da produbimo, da vidimo ko je iza paravana čarobnjaka iz Oza. To je, ja mislim, razlika. Ali, vidiš razlika isto, koliki je to bio značaj. Koliko je, dobro, ima sad tu dve stvari, pričali smo, naravno, kažem, postojanje kulturne politike i samim tim smo mi odrastali sa ubeđenjem da je kultura važna. Upravo to. I na neki način i ploča ili knjiga koju nosiš, neki statement bio i na osnovu toga si pronalazio istomišljenike, prijatelje, devojke. A druga stvar je bila da smo... Ako sektaški pomalo. Sektaški malo, dobro, ali iz toga se opet izrodi nešto. A onda druga stvar je bila da opet ta neka... koliko je za neke stvari nije bila dobra, toliko je ta neka suženost izbora, gde svi gledamo isto, zapravo donosila ozbiljnu sublimaciju kvaliteta. Jer ja se sećam, mislim sad kad živimo u inflaciji kanala, kad imamo bezbroj programa na televiziji, najčešće nemamo šta da gledamo. Tako? I onda odemo na internet pa sami biramo šta ćemo gledati. Ja se sećam svojevremeno da je pokojni Tijanić rekao da Srbija ima ljudi, kadra, za otprilike, parafraziraću, ali 2 televizije, 3 dnevne novine i 4 magazina. I da je sve preko toga... Tako je. I pošto mi trenutno imamo 50 puta više toga, 50 puta nam je i razvodnjenije i slabije. Tako da mi je zapravo govorimo o vremenu koje je na mnogo načina bilo drugačije od ovoga u sve mane, koje nikad ne želim da ispustim iz vida, jer ne želim da upadnem u onu jeftinu priču jugonostalgije i slično, koja je uglavnom lažna i uglavnom se zasniva na potpuno pogrešnim premisama. Samo prosto iz puste želje da ovo što danas živimo bude bolje. Ali znaš da to nije samo naš problem i ovoga raspada svega što se dogodio kod nas. Taj problem ima kultura kompletna zapadna u smislu, to se danas u teoriji zove atomizacija. Dakle, nama se čini da imamo mali izbor. 2 televizijska kanala, tad se uvijek nerviram oko toga, jer mi u Zagrebu nikad nismo imali 2 televizijska kanala, uvijek si imao i televiziju Ljubljana, tadašnju, i stanovitu ERF, to je bio Ostarijski Šarun Funk. Dobacivalo je, da. Itekako. Ali zašto je to bitno? U tom trenutku Velika Britanija ima samo 3 kanala, odnosno 2 na početku, BBC 1 pa 2 i onda ITV. I oni imaju to. Ali zašto je to bitno? Zato što su, kad gledaju isti program i baka i deda, tata i mama i djeca, to stvara nešto što je užasno važno u kulturi, a to je sukob, konflikt.
kako ćeš se postaviti prema nečemu. Recimo, šta se smatra u Velikoj Britaniji kao jedan ključni moment podjele na prije i kasnije, ne samo u smislu izbora, konkretno u ovom slučaju muzike i kulture, nego izbora seksualnog identiteta do tako dubokih stvari. To je nastup Davida Bowija 73. godine u emisiji Top of the Pops za pjesmu, tako je, Starman izvodi tada, i on se pojavi sa tom naranđostom svojom kosom. To je čitava Engleska vidjela. To su gledali i bake i deke. Upravo tako. Skandalizirani, naravno, mame i tate se mršte, a djeca kažu, a pogotovo djeca različitih identiteta koji to nisu imali gdje pokazati, kažu, još neko ima, a ne da je kao ja, nego je već 5 koraka u budućnosti. A evo ga na televiziji, uspeo je. I svi gledaju, znači nije to sad stvar jugoslavenske, nekakve tu jugonostalgije. Ta vrsta zajedništva oko jednog kanala je stvarala upravo taj sukob koji je nužan, konflikt je nužan za stvaranje, upravo tako. Ali zapravo je rađala i temu. Upravo tako. Jer, mislim, sad zvuči... To naravno nemamo više. Nemamo, mislim, smešno zvuči, ali nama je kao klincima u školi ozbiljna tema sledećeg dana bilo ono što se desilo u seriji Dinastija prethodne večeri. To, posebno devojčicama, razumeš, i to je stvarno bila tema. Ja kažem, pa to je znači nas na neki način okupljalo, davalo nam je ozbiljne teme za razgovor i što kažeš, dolazilo je do sukoba koji su uglavnom produktivni. Dakle, iz tih sukoba se rađaju nekakvi zaključci, na kraju krajeva ne mora uopšte doći do slaganja i među generacijama kraju krajeva ne mora da dođe do slaganja, ali se stvari pomeraju. Ali stvari idu negde, neka emancipacija se dešava. To je lepo što si primetio zapravo, a mi danas živimo, čini mi se, u najatomizanijem vremenu ikada. Jeste. I kako bih rekao... I svi živimo u nekim bablovima, dakle svako dete u svojoj sobi konzumira svoje, a onda i svi mi ostali. Jako je teško naći poklapanje i među prijateljima da su gledali istu stvar. Poenta koju hoću zapravo napraviti da nije stvar, ljudi će naravno to krivo razumjeti, ali nije stvar nostalgije. Stvar je nečo, ima i toga, ali nije to ključno. Recimo kad tu Dinastiju spominješ, tu su, recimo, osobno se tu dvije stvari spajaju. Evo, i tu smo imali primjer drugačije seksualnosti, ako hoćeš. Da, Stephena Carringtona. Upravo tako. Dakle, opet neka vrsta, makar i kroz tu nekakvu postmodernističku pop varijantu emancipacije, a s druge strane ima nešto što je meni nježnije i draže, i ja sam čovjek pjesnik, što da kažem, mislim, sentimentalac, ne? Kako je ta serija zaista penetrirala u kulturu. Ja ne znam da li u Beogradu bilo, ali u Zagrebu, kad je izgrađena zgrada INE 80. godine, nisu zvali Carringtonka. Znači, to je, zavisi na kojem nivou je to uspjelo ući u uspjelo i kod nas. Dakle, Bežanijska kosa, naselje, ima serijal kućica koji zovu Carringtonke, koji su na 2-3 nivoa. I tu su uglavnom bili onako bolje stojeći, to su uglavnom dobijeli ili neki direktor ili tako nešto, a je bilo i u Višnjičkoj banji isto jedan serijal tih Carringtonki. Tako je. Zatim Džemper, Carrington Džemper, onaj kopčanje koje je sa onim grbom ovde Blake Carrington nosio, kao nekada McCloud jakna, ako se sećaš po šerifu McCloudu. Dakle, to je ulazilo u opštu kulturu. Ali na nekakav, kako bih rekao, gotovo ja osjećam neku nježnost prema tome. Znaš, ako ti nisi za bogatstvo mogao naći nekoga u tvojoj okolini, nego iz američke serije po liku fikcijskom nazoveš nešto što tebi predstavlja luksuz. To je ono što je Tin Ujević božanstveno imao. Ljepota naše sjajne bijede. Ne? I ta vrsta neke skromnosti, kako bih rekao, da se nešto nazove tako. Evo to nešto što mene danas kad se sjetim, na primjer dira. Nije ta pohlepa, ta strahovita bila. Sad sve vreme dok pričamo, mene fiksira tvoj badge. Sam preblizu mikrofon. Ne, badge. To je Davorin. Ne, to je Arsen. Bože, ali ima naočare. Jeste. Izgleda kao Davorin Popović odavde. Eto vidiš, malo ima modernije naočale od Davorina. A kako pada senka, delo je kao da ima brkove, ja sam video Davorina Popovića, a zapravo nosiš Arsena Dedića. To sam stavio konceptualno, što bi se reklo. Ne bi vjerovao, to je badge iz 1964. godine. Ja sam baš teo da pitam odakle badge, misleći da je ali svejedno je, mislim, to je ista epoha, to su 70. neke. Ovo je 64. 64, čekaj, to je mladi Arsen. Ljudi zaboravljaju ili ne znaju, Arsen nije počeo kao kantautor. Dobro. On je prvo počeo kao pjesnik, a onda su ga
kako bi danas rekli? Njegov prvi album je krajem 60-ih, ili tako? Da, ali on je prije toga, tako, 9. A prije toga on čovjek singlova bio, kao što su svi bili ljudi singlova, nije bilo albuma. Stići do ploče je bila velika stvar. Upravo tako. Međutim, njega su nudili kao neku vrstu šlagerske zvijezde. I ti ako čuješ prve verzije nekih njegovih pjesama, oni su pjevane šlagerskim stilom u stilu Sanrema. Vrlo melodiozno. Sa orkestracijom, aranžmanima, bogatim, ili tako? I on je imao fan club svoj. Aha. Njega su voljele tinejdžerke, vjerovao ili ne. Znači, on nije bio kao kasnije za intelektualke mlade i tako dalje. Moja prijateljica Vesna Rapajić, sestra pokojnog Đorđa Rapajića, zagrebačkog glumca, tako je, upravo tako, koji je također lik moga romana. Joe. Upravo tako, kao jedna metafora srama i propasti moga grada u jednom periodu. Ona je bila fan Arsenov i ti si pisao u klub i oni ti pošalju bedž. I ovaj bedž, evo, skoro 60 godina star. I ja kad sam došao danas, htio sam tako da odam. A Arsen je imao posebnu istu vezu s ovim gradom i tako dalje. I ja kao veliki Arsenac u tom smislu, ako neko utjecao na mene. Ti si lepo pisao zaista o Arsenu i njegove. Zaista meni je divno to kada se neko ovde opseti da povuče neke paralele zapravo sa globalno uspešnim autorkama, šta god. Ja sam stalo govorio da bi jedan Đorđe Balašević da peva na engleskom bio vjerojatno veći od Dilana. Ti si poredio Arsena i Cohena, čini mi se, ja sam imao tu sreću da Cohena gledam u Beogradskoj areni i to je stvarno jedna od onih tačaka koje, imao sam dosta godina, ali možda te ne formira, ali te na neki način zaokruši. Da. Ja mislim da Arsen bio superioran Leonardu Cohenu, a mogu ti reći zašto. Ajde reći zašto, zanimljivo je. Pa prvo, duše, Cohen je jedan od zaista među tom anglosaksonskom stokom obrazovanijih ljudi bio, ali Arsen je daleko bio šire kulture. Jedna od velikih iluzija moje mladosti i razvoja je to da smo mi precjenjivali te Engleze i Amerikance. To su ljudi mnogo uži, mnogo manje obrazovani, mnogo primitivniji nego što se nama čini. To je čovjek koji je, recimo Cohen konkretno, ako baš hoćemo reći, koji je svirao nekakvu bazičnu akustičnu gitaru, koji je bio romanopisac prije nego što je, i pjesnik prije nego što je postao muzičar, ali je to, kako bih rekao, njegov trijumf je što je iz malih kapaciteta muzičarskih uspio napraviti nešto veliko. Iz jednostavnosti. Njegovi tekstovi su divno jednostavni, ali ona nedostižna jednostavnost. Arsen, to je čovjek koji je završio pravo, koji je završio muzičku akademiju, na kojoj je vježbao kontrapunkt, sve formalne stvari, koji je završio flautu, koji je bio odličan pjesnik prije nego što je postao kantautor, bio izvođač, bio crtač, i to vrlo dobro. Dakle, renesansna ličnost. Filmski kompozitor, kazališni kompozitor, orkestrator, kako bih rekao. U odnosu na čovjeka... A pritom stalno na neki način ja sećam prozivam kako nije neki pevač, kako on zapravo izgovara svoje stihove. Da, ali ti šta tek za Cohena, onda reći za Dilana. A sve te pesme možeš otpevati. Upravo tako. Ako nisi siguran da li je dobra, probaj, ako možda je odzviždiš, vjerojatno je dobra. Upravo tako. I mislim da koliko on kultura spaja u sebi. Ovo čega mi nismo ni svjesni, nego evo, pošto se ja bavim time, a to je opet manjkavost što su ovi na zapadu imali, recimo. Ne? Arsen je poznavao odlično rusku kulturu. Njegov prvo umjetničko ime je bilo Igor Krimov. On je turneje imao po Sovjetskom savezu i tako dalje. Koja je isto sa Bulatom Okudžavom, sa Vladimirom Visockim, može da se povuče. Upravo tako. Pored toga, kao Mediteranac, još što mu najbliže, imao je Sanremo bio blizak. Znači ima par tih italijanskih autora s kojima također bio blizak. Tako je, Gino Paoli koji mu je kum, između ostalog, s okusom soli, to je sa poredi sale, to je prevod i tako dalje. I on je dobio nagradu Tenko po nesretnom Luigiju Tenku, velikom talijanskom kantautoru koji se ubio iz protesta prema situaciji, tamo još veliki jedan kantautor, a tu nagradu Tenko koju je dobio Arsen, dobili su Bob Dylan, Leonard Cohen, Fabrizio De André, Joni Mitchell, dakle najveći. To gotovo nitko ne zna. I Arsen.
Jacques Brel. Arsen je to govorio o međunarodnom uspjehu i o prevodima. Jeste jezik bio problem, ali su njega Talijani ipak nagradili. Pogledaj jedan put ko je dobio tu, to se je premio Tenko. Ko je ko, bukvalno, da, u kantautorskom doslovno svetu, ko je ko. I Arsen je među njima. I to je dobio recimo 70 i neke, ili početkom 80. Ne sada ovo kad je nije nekao, naš raspala se zemlja, pa daju bivšim Jugovićima, jer toga je isto bilo, nažalost, to sam isto vidio, da naši autori dobivaju i samilosti nagrade ponekad. Ne, on je u najveće vrijeme to dobio. Da, vrhuncu snage, ali je kultura ovdje toliko bilo tada bogata da nije ni razmišljala previše ni o Arsenu u tom trenutku. Pa nije bio komercijalan autor, znaš? Znam. Je vrlo malo prodavao zapravo. Pa da, to je inače, to smo pričali baš kako je zapravo... Izvini, ja mogu o njemu satima, tako da ti prekidaj, vodi mislim, Arsen isto meni jedan od onih gromada. Ali da, ali zapravo imali smo kulturu koja je sve to mogla da trpi. Tako je. I naravno da su dugme ili čorba punili hale i stadione ili na Zdravko Čolić ili šta, ali opet s druge strane ništa manje nisu bili cenjeni, čak šta više i ovi koji su možda pevali za 500 ili 1000 ili 1500 ljudi. To je isto zanimljivo, pričali smo baš kako recimo nikada jedna Ekaterina Velika nije bila stadionski bend. Ali već bila u jednom trenutku dvoranska, oni su već rasli. Ali nije, prosto, kraj Jugoslavije činio svoje, ali eto, kažem, i oni su bili neka vrsta ekskluzivnog benda. Iako sad sa ove distance ljudi, ovim nove generacije mogu misliti o EKV-u kao... To je česta greška, da. To je česta greška a prosto, jednostavno, nečije karijere su prosto nadrasle, vreme u kome su nastale. Proporcionalno, opet kažem, to ni napolju nije bilo drugačije, znaš. Naravno. Kad recimo Bob Dylan svira te svoje čuvene koncerte u prvoj polovini 60. godina, onda je njegov prijatelj, intiman Bobby Newell, koji kaže u jednom trenutku, znate šta, to se čitalo kaže ogromno. Kaže, u svakom trenutku na ovom tu platformi ovog metroa, odnosno Subwaya, stoji više ljudi nego što je on tada imao na tim legendarnim koncertima. Pa dobro, ali je to stvaralo vrijednost. Svaki koji je otišao, to kao ona priča o grupi Velvet Underground. Prodali su malo, ali svaki koji je ploču kupio, taj je napravio bend. Isto i za Šarla, ista priča za Šarla Krobat. Upravo tako. Od Šarla do Arsena, kako bih rekao. To su publika koja je... To je ekskluzivno sadržaj. Upravo tako. Ti si, Đorđe, rodom iz Zagreba. Jesam. I meni je jako simpatično zapravo i tvoj govor koji vuče i dalje tu neku purgirsku crtu i to je jako lepo i to treba da sačuvaš i zapravo tvoje baratanje pojmovima kod tebe smenjuju i tjedan i nedelja i sedmica i sve ostalo. Meni to lično uvijek jako ne volim jezičke čistunce i jako volim ljude koji baštine bogatstvo tog jednog zajedničkog jezika i apsolutno mi je u redu da ga svako zove kako želi, samo da ga dok ne razbijaju. Dakle, i jako volim autore koji upravo u svojim tekstovima kao ti bez zazora koriste sve to, jer to su sve naše reči. Mislim, ja ne vidim, nije meni... Srbi, nažalost, ovde vrlo često, opet iz nekih pogrešnih razloga, umeju da se podsmevaju nekad hrvatskom jeziku, koji je opet na nekom nivou sačuvao više slovenskih reči nego srpski, a nekad i zaboravljaju da su određene reči zapravo nekad bile srpske. Ali recimo žlica je bila srpska reč, ali je više ne koristimo i sad nam je kao smešno kad čujemo to kod Hrvata. Velika greška. Ali ti si kao rođeni Zagrebčanin, evo kažemo, možemo povući neke paralele, ja odrastam u to neko vreme u ovom Beogradu ovde, ti odrastaš u Zagrebu. Iz tvoje knjige sam vidio da je to bilo Zagreb, ali je tu bilo i nekakvih sela, tu je bilo nekog odlaženja, ali tako, sela baš ne sjećam se. Gde si odlazio negde van grada, gde si provodio leto? To. Išao sam kod bake i djeda u gradić, jedan Ogulin se zove. To sam teo da pitam. Znači, to je neko malo mesto koje sam... Tvoj roman Nije otkuda s ljubavlju, koji je tvoj, da kažemo, prozni prvenac, ako možemo, romaneskni prvenac. Mada on meni zaista funkcioniše, kad sam ga čitao, ja nisam imao baš načina da ga smestim u neku fioku i mislim da si ti to i želeo. To je, kako bi ja mogao da ga karakterišem, jedan vrlo interesantan projekat gde
pesnik i esejista, koristeći sva raspoloživa sredstva kojima jako dobro barata iz ovih drugih karijera, se odluči da napiše roman. I onda u tvom pripovedanju ima jako puno poezije, ima skrivene eseistike, dakle ti tvoji pasaži eseja su vrlo lepo spakovani jer ti izbegavaš da određenim ljudima daješ prava imena i samim tim spomenuli smo Joa, pa tog Braneta i slično, i to bi bilo zanimljive te priče o malom gradu, o tim odlascima, krenut ću prvo od toga. To su vjerojatno neki raspusti, to su vjerojatno neka leta. Kako izgleda? Beskrajna su se činila. Beskrajna su ta leta, to sad teo da kažem, da kad dođe avgust, mi se čini da si već mesecima na nekoj pauzi. Šta se dešavalo kad si bio mali u Zagrebu, a šta se dešavalo u Ogulinu? Da, ja sam imao 3 mjesta, imao sam svoj Zagreb koji meni je bio zaista, kako bih rekao, kao planet neka vrsta. Da, kad si dete, grad je beskrajan. Upravo tako. Imao sam taj svoj Ogulin i imao sam Istru kao treći topos. I nevjerojatno koliko tu bilo nekih podudarnosti. To nisu bila mjesta za ostala ili nešto ovako. Ja sam recimo, kako uvijek je to od recimo 10. godine, tamo 11. je bilo uvijek ova sklonost po muzici i tako dalje. Ja bih znao nekad tamo čuti stvari koje još nisam u Zagrebu čuo. Jer male okoline imaju tu vrstu posvećenosti. Većina se ne bavi time, ali oni koji se bave imaju tu neku vrstu tvrdokornosti i želje i znatiželje koje grad si može dozvoliti da bude ljen. Tako je. Da ne mari. Jer će manje, prije ili kasnije nešto će to doći do njega, kako bih rekao. Dobro, to je priča kao kad si emigrant negde, ti se moraš više truditi. Tako je. Tako da ja pamtim po tome, recimo, da sam znao s tim ljudima razgovarati o muzici vrlo kvalitetno, pogotovo recimo u Istri, koja je bila bliže granici Italije, tako dalje. Pa su istizale neke albume, mislim, koje mi nismo u Zagrebu imali, znaš, nije to baš... A koje mesto u Istri bilo? Labin. Labin. Onda, pored njega, Raša, koji je jedno čudesan gradić, preporučujem svakome da ode da vidi. To je sagradio Mussolini za rudare. To je jedini grad tadašnji satelitski takozvani. On imao sve. On imao vrtić, dječju školu, bazen, igrališta i tako da. Sve su kuće rađene u stilu fašističke modernističke arhitekture. I on nema usporedbe, ne liči na, ti možeš po Italiji recimo vidjeti po Rimu i tako dalje, tamo gdje imaš primjer modernizma i tako, i to je nakon 45. pripalo Jugoslaviji. To je potpuno nevjerojatno. Znaš, kad si klinac, ti ne možeš svojim vršnjacima objasniti stvari koje su toliko različite. Znaš, i onda tek hvala Bogu na poletu i na startu koji su, ne sjećam se više ko Daline Sabalić, napisala je ogroman tekst o Raši koji se zvao Biser fašističke arhitekture. Već sam naslov bio privlačan je, da. Da, i sad ljudi si ne mogu predstaviti kako sad imaju Google pa ne kukucaju, ne? Znači to je bilo iz urbanosti u urbanost, kako bih rekao, ne? A to i dalje funkcioniše taj gradić i... Da, međutim, kako su zatvoreni rudnici, isti opet kažem problem što i Englezi imaju u tom smislu, ta se populacija uglavnom raselila, tu je bilo mnogo radnika iz Bosne recimo koji imaju tradiciju rudarstva i tako dalje sve skupa i onda taj nevjerojatni miks domaćeg talijanskog istarskog stanovništva sa tim bosanskim stanovništvom, to je rađalo neku neobično, recimo Masivo pokojni odatle. Masimo Savić. Tako je. Njemu kaže on iz Pule, jer Pula je bila prvo porodilište, ali on je zapravo odrastao tu. Ne bi vjerovao kakve alternative su se tu događale. I danas imaš recimo... To je opet prilog onome da to mešanje zapravo rađa divne stvari. Upravo tako. Jer je trebalo recimo rudnicima inženjera i tako dalje. A to su ljudi koji su bili intelektualci sa svih krajeva Jugoslavije dolaze u jednu potpuno urbanu okolinu. To je, kako bih rekao, to je 3000 stanovnika, ali to je grad. Ali to je zapravo i nekakav, da se vrti neki kleš malo. Jeste. Ali zašto to sve spominjem? Zato što je taj gradić donosi jednu vrstu očuđenja, da kažem brehtovski u tom smislu. To je, zamisli dođeš tako jedan grad koji ima tu nevjerojatno tu fašističku arhitekturu koja je napravljena na nekim arhitekti htjeli imitirati rudarska okna, tako da su prolazi imali taj jedan
zavijutak, što bi se rekao, ili pak potpuno kocke i to. To je kao jedan dekirikovski uđeš pa sad, pa naravno da je to bilo podesno za urbanu kulturu i za sve to skupa, tako da to su stvoriš uslove, da. Jeste, i osjećaj za očuđenje, za drugačije. Pripremite zapravo, da. Upravo tako. I ti kao dete kad odlaziš tamo, jeste. To je prilično dragoceno, čini mi se. Jako. Ja to nekako dan danas i opet s druge strane gledam dekadenciju toga, gledam propast svega toga, recimo. I gledaš kako su nam kulture ne samo postale cinične, nego su postale su neodgovorne. Recimo, pošto je taj gradić, evo ja ću još malo na tome inzistirati, zaista čudesan u tom arhitektonskom smislu, kako su oni njega uspjeli sačuvati danas, jedva. Tako da su izmislili nešto pri Ministarstvu kulture, što se zove spomenici totalitarnim režimima. I onda udariš na to ploču i onda se za to ne ruši. Ali znači mora biti ovaj odmak totalitarnim režimima da bi ti dobio neka sredstva da bi to sačuvao. Da bi to sačuvao. Umjesto da, znaš, to je kao da ne srušiš spomenik Stjepanu ili Stevanu Filipoviću u Valjevu, da staviš dole ploču spomenik totalitarnim režimima. Da bi ga spasao. Jer inače, upravo tako. Da, to su jer inače se dogodi Opuzen, gdje je prvi njegov spomenik koji je srušen u Paramparčad, recimo, ako već govorimo o tome. Eto tako. Ali, pa znaš kako, evo, opet pjesničkoga. Ja se od tog djetinjstva zapravo nikad nisam ni oporavio. To su toliko čudesne slike da nijedna ih vani nije uspjela dobro, ali to kažem, djetinjstvo samo po sebi je magičan svet i dosta toga dolazi iz nas. Znači, i naših tumačenja stvarnosti, koje je vrlo često i pogrešno, ali je lepo. Da. Ali onda dolaze, kažem, 80. kad ti zapravo se uključuješ polako u taj kulturni život i tu Zagreb ima šta da ti ponudi. I od toga se nisam oporavio. Da, zato što se zapravo uhvaćeno to neko zaista zlatno doba. Mislim, koje jeste, sad opet kažem, i postoji tu, naravno, kad pitaš naše drugare Vlajsu i Rosu, pa ti kažeš u Beogradu je bilo jedan kafić i 2 mesta da se izađe i bilo je prilično sivo sa te strane, ali s druge strane je ispod. Oni se boje da ih ne optuže za nostalgiju te vrste koja pasivizira čovjeka, ne? Pa onda moraš napraviti distancu. Dobro, ali taj odmak je, kao kažem, dragocen, zato što ti ne dozvoljava uljuljkivanje u tome, nego te tera dalje i treba da imaš kritičan pogled. Kad kažem kritičan, ne mislim pljuvački, nego realan. Znači, to nama stalno fali. Ili uzdižemo ili rušimo sve. Nikad nemamo realan pogled na to. Ali recimo, ti si čovek, čini mi se, neko ko, naravno, čitajući tvoje tekstove, široki dijapazon tvojih interesovanja, ali nekako se uvek vraćam na muziku. I ta muzika je nekako u biti, u koru, u suštini ove tebe. A tad je muzika, čini mi se, bila dominantna. I kad si klinac, kad imaš 12, 13, 14 godina, muzika ti je sve na svetu. Dakle, da te nateraju baš nešto da čitaš, to je bude problematično. Mada ona bila vezana uz to. Ona nikad nije bila, ili vrlo rijetko samo muzika. Ko što rock and roll kao takav, mi kad kažemo muzika, to zapravo mislimo na rock and roll, naravno, da budemo iskreni. Ona je sobom nosila kompletnu kulturu. Ona je nosila sobom časopise. Dobro, kako bi ti rekao, da, različite vrste časopisa. Znaš, mi smo svi smo slušali rock and roll u osnovnoj školi. Dakle, tu stvarno nije bilo razlike. Već u srednjoj je bilo svega, ali u osnovnoj školi rock and roll. Dakle, kad kažem rock and roll, to je sve. Od Duran do Idola, do Riblje čorbe, do Bijelog dugmeta, mislim sve. Znači, popularna muzika, ali više rock and roll. Sad, od tih svih koji slušaju rock and roll, deo nas se zanimao za te časopise, a još manji deo je čitao knjige. Dakle, hoću da kažem da je muzika ipak bila najdemokratskija stvar i nekako najlakša za konzumiranje. Dovoljno je bilo da nedeljom pustiš diskomer i da ti Sloba Konjović ispriča kojih 20 stranih i 10 domaćih pesama i ti si već imao ozbiljan uvid. Dakle, nije bilo potrebno previše truda. Na to sam mislio kad sam rekao. Sad, svi mi koji imamo tu sklonost, kažeš, ka izučavanju, istraživanju, arheologiji, na kraju krajeva već danas, mene je zanimalo. Mene je zanimalo taj bend koji peva pesmu koja mi se sviđa, ko su ti članovi, čemu se tu radi, koja je to vrsta muzike, pa sam onda otkrio posljednje trzaje jukeboxa, pa onda ovog roka, pa ostalih magazina, pa sve do onog poznog dela gde su mi zaista ritam kao vjerojatno najbolji časopis
bio je ritam kod nas, Heroina je bila u Zagrebu, sećam se časopisa. Tu sam svoje prve tekstove objavio. Je tako? To su bile dve sjajne redakcije koje su ja sam kupovao jedno i drugo kad ima da se nađe. To nas je na neki način dublje uvodilo u taj svet muzike. A onda kad ja pročitam intervju sa Robertom Smithom iz Cure-a, pa on kaže da voli da čita te knjige, onda ja tražim da vidim šta to čita Robert Smith. Mada znalo biti obrnuto, da prvo pročitaš o bendu, pa ga tek onda čuješ. To se jako često dešavalo. Zato kažem da je neodvojivo, barem kod nas koji smo se bavili time. Pa kod časopisa, znaš šta, ako piše o alternativnoj muzici, kako ja sa klinac od 14 godina, baš da nađem to. Dakle, moraš da nađeš nekog starijeg ko to ima i sluša, što nije uvijek bilo lako. Tako da mnoge bendove sam ja prvo zamišljao, pa tek onda slušao. A kad si počeo da ideš na koncerte? Vrlo rano. Ja sam imao, to stalno ponavljam, i neku sreću, nesreću, imao sam neki fenomen koji zove preuranjeni pubertet. Pa sam je malo djelovao starije nego što ja sam već sa 10-11 godina išao. Stvarno? Da, to je 80-81 već. Ti si baš poren. Da. I šta, pustite ovi na ulazu? Misla si stariji? Nego kako. To je sjajno. Niko nije tražio ovu ličnu kartu. Moj pokojni stariji je bio, kakva lična karta? Nekad su bili ovi, mnogo sve, pa kaže ti ne možeš. Neki dan sam bio sa Ninom Vrdoljak, to je kćer našeg možda najvažnijeg rock kritičara Dražena Vrdoljaka. Kako ne, legendarni Dražen. Kako on stalno u Kulušiću sjedio, a ja sam u Kulušiću odrastao, on je recimo bio od tih koji kaže mali ojsim, ajde, odi, nema problema. A moj pokojni stari znao recimo iz svoje potrebe kontrole da ide sa mnom, da me otprati tamo, kaže ja te čekam ili dođem po tebe i tako dalje. Pa dobro, to je super. Tako imao sam tu sreću. To je pazi, to je ozbiljno liberalnost. On je meni poslije naravno da ne kažem šta, rekao pa kako može to, pa buka, pa katastrofa, ali ja sam ipak vidio koncert. To je sve normalno, ne bi valjalo da je drugačije. Upravo tako. I šta pamtiš iz tog vremena? To je znaš ono, dakle, šta pamtim? Pa od ovih najvećih nekih recimo, znaš šta pamtim? Pogotovo sad, loš zvuk na velikim koncertima, to pamtim. To je bilo stravično za ozvučiti. To je redovna stvar kod nas bila. Bijelo dugme katastrofalan zvuk uvijek imalo. Pamtim... Što manji prostor, to bolji zvuk je bio zapravo. Pamtim koliko me Šarlo Akrobata plašio. Da. Ja sam kupio paket aranžman kad se pojavio. To je proljeće 81. I to je najkomunikativniji Šarlo. Da. Ona se bude, dobro, mali čovjek je već ide prema to malo te divižanske tonove, to je Niko kao ja. Mi smo ko klinci, to je na školskim čagama se moglo plesati na Niko kao ja, jer ima taj Sky. Međutim, ti dođeš na koncert, a oni sviraju njihovu ljubavnu priču, to je ona Daj mi krpu, čuvena, i oni iz dva različita tonaliteta sviraju. Ponavljanje, repeticija, koji urla, zvuk koji, kako bi rekao, ritmički, tonski se raspada skupa. To je bilo zastrašujuće, recimo, to pamtim. I ja čak u jednom trenutku izađem, napad mi malo previše bilo. Pa dobro, klinac je bio. Evo, tako pamtim. Onda recimo pamtim rane koncerte Haustora koji su bili čarobni, koji su bili potpuno nevjerojatni. Kako se to ovdje kaže, kod nas je to pothodnik, to je prelaz između, imaš ulicu pa onaj hodnik ispod što ide. Prolaz, podzemni prolaz, tako je. Oni su na takvim mjestima, recimo, znali svirati u Novom Zagrebu. A dobro, Rundek je tako, on završio režiju tako i on imao je taj malo moment scenskog nastupa, referiruje malo, čini mi se, i na Bowija i na sve te stvari, i šminka i sve ostalo, da, i to su bili performativni nastupi jako. I tekako. Oni su recimo bili veliki bend i članstvom njih. 7-8 duvačka sekcija, Bras i tako dalje. To je sjajna dva autora, i Rundek i Zahir, mislim, to se baš osjećalo. Jeste. Sad si mi znao, pamtim Johnnyve koncerte, Azarine koncerte. Koji su bili, što bi rekli Englezi. U kojim prostorima? Gdje god su svirali u Zagrebu, ja sam ih gledao. A koji su tad bili aktualni prostori? A najviše taj Kulušić. Da. Koji je bio zaista nekako najpermisivniji u tom smislu što se ulazi, teče svega to. Oni su znali nagurati tu ljudi da to... Kao SKC kod nas, recimo. A ne bi vjerovao koliko bendova koji su danas u kanonu jugoslavenskog roka nisu mogli da ispune ni Kulušić. A to je koliko? 1000 ljudi? Niti. Tu ako 600 je stalo i to da se guramo ovako, pa se lagalo malo, pa kaže, znaš, kad novine prete, pa ne znam, bilo dugme, pa oni su snimali taj jedan živi album, tamo kaže, naguralo se 1000, to nema šanse da se nagura 1000. Po zakonima fizike nestaje. Upravo tako.
I ja se nekad znam i dan danas šaliti kad idem po nekim manjim gradovima na predstavljanje svog romana. Izvini, ja sam esejista, ja dajem predugačke odgovore. I onda tako dođe pa ti obeću, bit će ljudi, ovo se skupa, da ti vidiš ovako 10, 15, 20 ljudi sedi i onda se uvijek sjeti jednog Kojinog koncerta. Tek je disciplina kriče me, pa ne, nije tek, pa već ima ono postavu sa duvačima s 2 bubnjara, Žika Dodović Kele, koliko pokojnih tu ima, Bože dragi, u duvačkoj sekciji, recimo tako. I sad Kulušić, a to je bila prije one Čudne šume koja je već kao neki poluhit bio, to je ona radikalna disciplina kičme bila. Ja imam šarene oči i to, tako je, da. I sad nas recimo tima 200, 250 u klubu koji prima 500. I koja ako izlazi i kaže dobro večer mnogobrojna publiko. Sad kad idem po ovim manjim mjestima, kad ima da kažem, kao što bi rekao, koja dobro večer mnogobrojna publiko, recimo, i svira čaroban koncert. Kakve veze ima, za 200 ljudi se savršeno svira. Upravo tako. Johnny-evi koncerti, tako je. Johnny je neko ko je u mnogome obeležio, čini mi se, tvoje formiranje i neko ko je... Ja nisam bio fan tada njegov. Odnosno nisam bio svjestan da sam fan. Ja tek kad sam otišao, shvatio sam koliko je on utjecao na mene. Ja sam više riblju čorbova, da ne povjeruješ. Dobro, ja to mogu da razumem. Udarački, drugo, kako bih rekao. To je prijemčivija muzika. Pazi, prvi album koji sam ja samostalno otišao da kupim u prodavnici ploča je bila Buvlja pijaca. Od Riblje čorbe. To je iz nekih razloga meni najdraži njihov album. Ljudi me gledaju uvijek čudno jer to smatra kriznim albumom. Jeste, ali je jako dobar, istrpeo je test vremena. Da, vidiš Riblja čorba, recimo. Kako je bilo pozicija Riblje čorbe u Zagrebu u to vreme? Golema. Tako? Oni su bili apsolutno, ako ne računaš Bijelo dugme koji su bili. Mada Bijelo dugme šaralo, oni su imali i periode kad im nije najbolje išlo, znaš. Da. Što danas gotovo više se niko ne sjeća. Tako dobro, imali su oni recimo pred kraj sa Bebekom je bilo problematično, zapravo je to bilo dosta, oni su se negdje ukrcali malo na novi val, pa to je malo čudno zvučalo. Jeste, i zapravo, to danas meni zvuči dosta dobro, ali je bilo vrlo nekomercijalno. To je bilo vrlo nekomercijalno u vreme otkazanih letova i te stvari. To nisu bili hitovi, ali to nisu bili hitovi veliki. To je bilo onako dosta svedeno i u novovalnom ključu se sviralo. Brega sa tankom kravatom, dakle, umeo on vrlo da se nakači na sve, a onda je valjda shvatio da ipak tu nema leba, pa je onda došla tifa, pa je onda eksplodiralo sa lipe cvatom. Unutarnji sukob, Bebek je otišao i tako dalje. Naravno, ali nakon toga ide ona druga faza njihova. Koja sam također volio. Meni to sve u redu dan danas, ali bila mega komercijalna. Na sve. A Johnny je bilo neobično, jer on je svirao, što kažu Englezi, interminable. Ti su koncerti se činili kao da 6 sati, ljudi kad kažu Springsteen i tako dalje. To je jako dugačko bilo. Te setove svirao, beskrep, to si vidio ravno do na ovaj album, to traje, mislim, kako bih rekao. I bez pauze. Ali oni su bili svirački odlični. Jesu, ali to su ipak samo 3 instrumenta, kako bih to rekao, koje treba. Liner bio na bubnju. Liner, Hrnjak i Johnny. A gledao sam i kasnije postave, gdje su bili Liner i Johnny, pa Jura Pađen, pa jedan Polanđan i basista i tako da. I to su svirali neke odlične koncerte. Zanimljivo, njega nisu htjeli veliki prostori. Svaki put kad sam gledao u velikom prostoru, to su bili slabiji koncerti nego u manjim. I danas recimo mnogi ljudi koji se bave njegovom pošću, kažu što je budala, svirao 7 dana u Kolučićima da napuni dom sportova. Ja mislim da je on znao, da je osjećao da taj manji prostor. Ali isto kao EKV. Koliko, 5 dana, dom omladine, 6 dana. Tako, 6 dana Kolušića, da. Tako je. Ali taj manji prostor ima komunikativnost i energiju koju je veliki pojede. Tako je. Evo, recimo to pamtim. Ja njega iz grada pamtim. Si volao film? Ja mislim da je... Đuro Stublića. Ako je Johnny imao tu neku vrstu udaračkog načina, kako bih rekao. On je bio kao neki revolucionar, što bi se reklo. Malo mesijanski su ga doživljavali. Sigurno. On ima i političke pjesme, on ima ljubavne pjesme, i refleksivne, i nokturna, i neka vrsta mini romana u svemu tome. Ali ja mislim po suptilnosti i jednoj nedosegnutoj jednostavnosti koju sad divim beskreno, mislim da je Jura Stublić suptilni autor od Johnny-a. To je ovako... Jura je imao fantastičan hitmakerski potencijal. Znači, on je toliko pesama napravio koji dan danas zvuče sveže i produkcijski zvuče dobro. Ali on ima tekstove koji su tako napravljeni da se ne primijete. Ali on je pravi pjesnik. I ja se spremam pisati nešto o tome kako je on modernizirao poeziju našu. On je recimo nejednak metar ima.
Bora, ne znam, Balašević, tako to su sve ljudi 8 ili 10 slogova, ne? Taj deseterac koji je nama nekako i po jeziku najbliži sve skupa, imamo tu tradiciju epske pjesme koja je sva u desetercu i tako da je. To su Bora i Balašić, tako. Jura ima nejednak metar, koji je vrlo modern bio u tom smislu. On nije rimovao. Tako je. Neobične dužine stiha. Prvi stih ovoliko, drugi manje ili više. Pazi, zamisli život u ritmu muzike za ples. Tu nema cezure. Gdje je cezura tu točno? Do momenta kad se igrao stihovima na način kako pjesnici tada razglašeni ni blizu nisu mogli ali muzički je bio interesantan, znaš, imao je taj neki zvuk, meni neke njegove pesme su mi čista Amerikana, dakle Springsteenovski su mi zvučale u to vreme, produkcijski je dobro zvučao. Ne smijemo jednu grešku napraviti, rock band nije pjevač i pratnja, rock band je band. Da, celina. Tako da, film su bili band. Tako je. Do jednog trenutka kad su stvarno postali Jura Stubić i prateći muzičari. Kad je promenilo ime, meni je to bio signal. Ali ovaj rani film, prva 4 dakle albuma, ta klasična postava, a ne smijemo zaboraviti ulogu Maksa Jurčića, gitarista koji je donio tu modernu svirku bez pravih sola. Ritam gitara je postala kralj, a ne beskrajne solaže. Marina Palajić Barakuda na basu, Piko Stančić koji je čovjek među prvima kod nas koji je u Novom Valu aranžirao bubanj, on je svirao melodijski jedan bubanj. Tu su posle imali projekat Le Cinema, ali tako? Tako je, samo trojice, dakle gitara, bas i bubanj, i svirali su covere uglavnom onoga što smo govorili. Film Le Cinema, da. Upravo tako. Ne, svirali su obrade, što bi se reklo CBGB, oni su svirali Ramonse, Talking Heads, Blondie, Patti Smith i tako dalje. I sa gostima. Vlada Divljane često bio gost sa njima i tako. Ali taj prvi film, to svi u crnom, oni su bili i najurbaniji bend u tom smislu. Oni su definirali tu privlačnu hladnoću Zagreba toga doba. To je ta zona sumraka njihova, koja je neka odgovor na London Calling bio Clash-a, kao što su filigranski pločnici jugoslavenski London Calling na neki način. Stojimo u grupama, grijemo se tijelima, tijela su tako topla. To je Jura. U tvome dijelu, djevojko, želim da se Zagreb, i da zaboravim da je Zagreb hladan grad. Evo, to je definiralo nekako. Imao je tu jednu, ali meni bio draži kad je hladan, kad je bio hladan, kad imao tu potrebnu, kako bih rekao, to je onaj Zagreb u kojem je Orson Welles snimao Proces po Kafki. To je možda nekome bilo malo suviše, ali meni je to odgovaralo. Meni je Krleža. Ja sam iz Krleža iščitavao taj Zagreb. Da, ali to je već drugačiji, to je jedan raniji. Dobro, ali okej, ali mi se nekako, razumeo sam ga kroz Krležu, ne znam zašto, ali taj eho Austro-Ugarske, malo u zagradi građanska klasa. I to su stvari koje su, evo recimo danas kad razmišljam, to su, a stvarno solunaške pričamo, što da radimo, mislim, bilo mi zanimljivo. Solunci smo, što radimo, da. Kako su ti svjetovi, a to je nešto što postoji u srpskoj kulturi ovdje, uže srbijanskoj, ne znam kako da to nazovem drugačije, recimo u crnogorskoj i tako, da paralelno teku epohe. Recimo, na prostoru od niti kvadratni kilometar, par stotina metara, ti dakle imaš ljude Novoga Vala, ili talasa, kako god hoćeš, ne samo muzičare, nego to su novinari, to su pisci, budući i već tadašnji pjesnici. To je scena, to je čitava scena. To je čitava scena. Oni stoje na jednom uglu, a na drugom uglu već stari Krleža dolazi na probe u Hrvatsko narodno kazalište da vidi kako se recimo režira njegova Leda. I da, zapravo Krleža još bio živ tada. Tako je. On umire krajem 30. decembra 81. on umire. Tako je, da. Zapravo kada umire i Novi Val, to je kraj Novoga Vala, to je njegova zlatna godina, 81. 82. Sa odbranom i posljednjim danima on pravi tu završnu točku i kaže, ili je poslije albuma, hvala Bogu, ali se menjaju. Ali ovaj sam najakutniji moment je bio tih godinu, dvije. I imaš u istom trenutku hode u istu ulicu Johnny i Krleža, koji zapravo jesu negdje, Krleža jest, odnosno Johnny jest negdje iz te tradicije. Da. Znaš ti dugi tekstovi i tako dalje. Mislim si, to je da, i ta zapravo pozicija Azre je vrlo anahrona, dakle ona jeste kao u toj ekipi Novog Vala i Panka i sve, međutim
Zapravo i nije. Mislim, Zapravo i nije. zapravo što si lepo rekao, njegovi koreni su negde drugde. On se prosto zatekao u tom trenutku i dominantan je možda bio neki zvuk koji on prihvatio, ali videli smo i njegovu kasnije razvoj, da on zapravo težio nekim drugim stvarima. Tako je. A reci mi, obrazuješ se muzički, a kako se obrazuješ književno? Pa, znaš kako? Ko utiče na tebe? Ko ti preporučuje knjige? Kako znaš da sad da treba to? Koji su to romani lokalni ili strani koji u tom trenutku bez kojih ne možeš u društvu, ne možeš biti referentan? Meni je taj rock and roll bio strašno važan zato što meni knjige su bile neupitne. Moja kuća puna knjiga bila. I to, znaš, kad imaš oca koji puno čita, koji kupuje knjige gotovo svakodnevno, nema ih gdje staviti, onda moraš neku vrstu kontraukusa razviti. To je nekad i opasnost, kaže, u kućama da ima previše knjiga, deca prestanu da primećuju, to si rekao negde u nekom tekstu. Upravo tako. I to je meni bilo meni čitanje bilo neupitna stvar. Mene zanimalo ovo... Da, pa dobro, to je tvoj punk bio. Pa mislim, nego kako. Sad, ali na kraju je ipak pobjedila ova linija mog pokojnog starog. Ja se danas samo klasicima vraćam, samo na tome se nadahnio. Gotovo ništa suvremeno. Ali tad si vjerojatno jurio savremene stvari. Tada ti je vjerojatno bilo zanimljivo da ispratiš recentnu produkciju više nego danas. Čak i ne. Ono što se pojavljivalo uglavnom je htjelo biti, tu sam možda malo reakcionaran bio. Meni se dopadala ta generacija koja s rock'n'rollom nije imala nikakve veze, čak više što više ih prezirala. Ja recimo nisam volio tu kvorumašku literaturu koja je zagrebačka bila, koja se nadašnjivala rock'n'rollom, ovo Nick Cave, to meni je bilo sve onako šminkeraj. Ja sam volio Dragoslava Mihajlovića, sam volio kad su cvetale tikve. Sam mislim da to rockerski roman bio. To jeste rock. Sad je to malo lakše da se vidi kako bi rekao, ali onda mi je to bilo ta neka vrsta. A iznad svega Krleža, on je moj duhovni otac bio. Ja sam recimo jako mnogo gluposti izgovorio u životu spram Andrića. I stidim se beskrajno zbog toga. A je to zbog potrebe da se Krleža postavi naspram Andrića? Jer je uvijek bilo to. Ili, kao da ne može i. Mislim, Andrić je bio sinonim za pisca. Da. Kako bih ti rekao, kao da, ne znam, kada kažeš bio predsjednik Tito, a kad pitaš obično ko je pisac je Andrić. Ali onda je logično da te malo nervira. Onda je logično da te smeta. I ja to nisam dobro razvio. Iz tog, znaš, Zagreb je, to neprestano ponavljam, sad je izdala vrlo zanimljivu i važnu knjigu Snježana Banović o 80. godinama i ja sam nešto govorio na predstavljanju od toga. Zagreb je grad koji je uvijek bio grad reakcije. Ne samo političke reakcije u ovom klasičnom političkom smislu, nažalost i toga, ali grad, zato mu je najveći pisac isto tako, grad u neprestanoj antitezi, koji čeka da se negdje nešto pojavi da bi on reagirao na to, da bi se postavio uglavnom negativno. I često kroz to negativno postavljanje stvarao svoje vrijednosti. Znači, trebala je neka inicijativa s druge strane se desi. Upravo tako. Bilo to od jezika, bilo to, što naravno ima veze sa širim hrvatskim kontekstom kao takvim, ne? Kao u to vječnoj opoziciji, što bi se reklo. Ne? Tako da Krleža meni je bio od 14. godine sve. Ja sam tu pronašao i tadašnjost, znači sadašnjost, što bi se reklo, ondašnju, i prošlost, i vlastite korijene i jezik koji je bio potpuno drugačiji. Ti si rekao da si negde, da si zapravo te neki drugi pisce shvatio tek u emigraciji. Apsolutno. Tipa spomenuo si Crnjanskog, Andrića i najviše Njegoša, čini mi se, što je meni bilo u stvari najzanimljivije. Crnjanskog apsolutno mogu da smestim u kontekst, posebno emigrantski, i tu si ga sigurno razumeo mnogo bolje nego iz pozicije, posebno kad moramo da čitamo te stvari. To je, ja mislim da je lektira nekad fatalna za ljubav prema književnosti. Kod nas nije bio obavezan. Crnjanski nije bio pojava u Hrvatskoj kao u Srbiji. Ali kod nas su forsirali možda i pogrešne knjige. Znaš, i kad te teraju da čitaš seobe, a možda nisi baš zreo za seobe, a možda nešto drugo od Crnjanskog bi ti bolje leglo, ali jednostavno promaš, ili te teraju da čitaš Glembajeve od Krleže, a onda ja mnogo godina kasnije recimo pročitam Na rubu pameti, pa kažem zašto ovo nije lektira? Razumijem. Ovo je genijalno, ovo je Kafka. Ovo je subverzivno. Jeste vrlo subverzivno u svakom vremenu. Dakle, u svakom vremenu da čitaš taj roman, on je apsolutno aktuelan.
Tako je. I primjenjivo, bukvalno evo danas u Srbiji na rubu pameti može da se učita apsolutno bez ikakve greške. Jer to glas pojedinca koji u trenutku kad ne treba reći tu stvar, on kaže upravo to, kaže ja sam protiv. Tako, i celo društvo se okreće protiv njega, kompletan mehanizam. Ali, otkud Njegoš? To je pitanje, to bi morati poslati svoj esej o tome, da ovako u 2-3 minute. Možda zbog osjećaja tragičnosti koje je njemu, a u vremenima, kako bih rekao, ako teorijski govorimo, ako živu neka postmoderna vremena, recimo, kulturalno, ona negiraju subjekt kao takav, nego smo mi spoj raznih utjecaja, raznih identiteta, svega toga što sve može biti. Ali postmoderna to ide u radikalnu krajnost. Ne, subjekt nema, subjekt se stalno konstituira, nema centra. A zbog toga ne postoji ni mogućnost tragedije. Što je stari Nietzsche još prije 150 godina predvidio, ne? Da bi imao tragediju moraš imati heroja, moraš imati junaka. Tako je. Eto tako, protagonistu, dakle, što znači subjektivitet jaki. U onom nekakvom raspadu identiteta raznih i svega toga gore, tu moderna nije mogla mnogo. Razumem, da. Iako sam osjetljiv na jezik, apsolutno te gromade jezične Njegoševe iz kojih ide u takve suptilnosti neopisive, kroz zavjese i za zavjese koje se otvaraju, a u suprotnosti sa tom jednom tvrdoćom toga kamena i toga prostora, da je u stanju neko bio iz ničega, ništega napraviti takvu jednu građevinu jezičnu i filozofsku, to je bilo apsolutno. Neku sigurnost mi je donosio i identitetsku i ovu južnoslavensku. Ja imam jedan tekst o njemu, pošto je Andrić imao taj naravno tekst Njegoš kao tragični junak kosovske misli, ja sam napravio jednu parafrazu kao tragični junak južnoslavenske misli. Ne? Jer on nije samo crnogorski, niti samo srpski. Naravno. Ja mislim da on svih nas. Pripada svima, dakle. Celom korpusu, celom korpusu svih književnosti. I kao student i kao u krajnjoj liniji poslije toga čovjek po struci, anglist i italijanist, ja sam to čitao paralelno uz Shakespearea u originalu i uz Dantea. I vidio sam da taj njegov zahvat ne kaska za time, nego da on nekim stvarima čak i superioran. I što bi se reklo komparativnom metodom. Kad je krenuo raspad 91. godine, ti imaš 21 godinu, ti si već na fakultetu, 22? Ne, nisam još. Ne, ja sam tek napolje upisao. Aha, a šta si radio? Kako te je zatekao rat? Pisao, zezao se, išao po koncertima. Mislio sam da to je nešto, o tome pišem i u romanu. Da, ali to je jedno danas koje se činilo da će trajati zauvijek. Ne? Dobro. Sad, i vidjeli smo da neće. Kad si ti shvatio da neće? Vjerojatno u vlaku ili te vozu prema Rimu 91. godine, a ni tada moguće. A to što si rekao, paralelne stvari koje se dešavaju, također su se dešavale i te druge paralelne stvari. Dakle, ja gledam po sebi, dok smo mi isto kao klinci izlazili, družili se, zezali, neko drugi je sedeo već i crtao, prekrajao, dogovarao, planirao. Nama je to bilo potpuno. Ono što bi rekli u ovom filmu, hoće li biti rata, nema šanse. Tako smo i mi. Dakle, kao ovce pred klanje, potpuno beslovesno, apsolutno odbijali svaku pomisao. I sve nam se to, izgledalo nam je, pošto smo ipak bili deca, 18-19 godina, ipak si na nekom nivou dete, meni se činilo kao da je to neka svađa roditelja koji na kraju se uvek pomire. Ja sam par godina mlađa. I sad, nekako, znaš, uvek kad se mama i tata posvađaju, na kraju se pomire se, ali tako? I ti si misli da će ove mame i tate gore da se na kraju pomire, jer Bože moj, pa neće vada biti rat. I sad ti si u tom nekom Zagrebu, Zagreb je, znaš, ja ovdje u Beogradu se sećam određenih signala koje sam trebao da protumačim malo drugačije, a nisam. Jednostavno, svuda su počeli da se zapravo pojavljuju neke anahroni likovi, neki likovi iz prošlosti, neki negativci iz partizanskih filmova i slično. Odjedanput su neke stvari, ja sam imao jako čudan osjećaj, s jedne strane, a to mi je jedna rečenica u tvom romanu bila jako dobra, kada se srećeš sa Štulićem,
Pa kad mu kažeš Lik. Sa likom, izvinjavam se, sa Branetom, i kad mu kažeš, evo, napokon možeš govoriti šta misliš, a on kaže, to znači da nema slobode. A to daj se istin događaj. Ovaj put, naravno da je lik, pošto je roman, ali to se, taj moment se dogodio. Ali to je meni zapravo bilo jako zanimljivo, jer kao, ok, svi smo mi živjeli u tom nekom periodu, kažem, taj režim je bio, imao i svoje opresivne strane, nismo ih mi nešto osjećali kao klinci, ok, stari vjerojatno negde jesu, ali naravno da se kasnije malo to preterivalo u tim opisima tih nesloboda. Međutim, znaš, ja sam imao jako veliki problem, jer s jedne strane miriše ti da se kao stvari olabavljuju, postaju slobodnije, tako da sad neke stvari, da možeš da se kaže, da se neke stvari postaje po znak pitanja, što je neophodno svakom društvu da bi bilo zdravo, i to je ono što je falilo pre toga. Ali s druge strane, gomila tih likova koji se pojavljaju u toj slobodi meni se zapravo ne dopadaju. I zapravo deluju mi zastrašujuće i ideje i poruke koje oni donose, dok, znaš, gledam ove druge istočnoevropske zemlje koje se zaista oslobađaju u nekom smislu, jer su ipak bili pod sovjetskom šapom, izlaze iz tog Varšavskog pakta, da kažem, ulaze u taj neki koliko toliko slobodniji svet. Ja ovde imam neki osjećaj da to je naš točak istorije zapravo uopšte ne ide napred. Taj pad Berlinskog zida ovde okreće točak unazad. I nisam mogao baš do kraja da se radujem svemu tome, a onda, se desilo to što se desilo. I sad, mi sa ove strane imamo neke naše probleme, dešava se šta se dešava, kreću mobilizacije, kreću užasi. Tad je već kraj bio, ja sam izgleda pitaš vremenu malo prije toga, dobro. A kod vas, kreće neka drugi, mislim, ili prosto to je samo druga strana, bože moj, mislim, nema jednog bez drugog. Šta je akcija, šta je reakcija, manje je bitno, u svakom slučaju, to se izgubilo. Znači, čuveno ko je prvi počeo, više nije bitno. Ali ti na sopstvenoj koži se jedan put tvoj grad se menja. Znaš, moj grad se menjao, ali ne toliko, menjale se neke druge stvari strašno, ali nisam bio u situaciji kao ti da se odjedan put ipak ne osjećam komotno u svom gradu. I da što si rekao da tvoje ime zvuči kao psovka. A kome zvuči kao psovka? Mnogima u tom trenutku. Jel i nekima od kojih to nisi očekivao? Apsolutno. U stvari, to je najbolnije. Da. S tim što to čak meni je bilo, kako bih rekao, ta vrsta reakcija me nije zapanjila. Jer ja sam tu reakciju slušao već 10 godina. Već od 80-ih ranih. Znači bilo je. Bilo je. Ma kako ne? Ne već ovim meni bliskim. Ali nažalost čak i u tim nekim krugovima ljudi kojih ne bi to očekivao. Nije to bila psovka u smislu ovo direktno vulgarna, nego ta jedna vrsta ironije, ta vrsta jedna podsmijeha, aha, to je dobro, podcjenjivački ovako i u svemu tome. I ona vrsta najgoreg resentimana, čemu je moj grad bio uvijek sklon, nama uvijek neko nešto duguje, ne? Svi novci idu u Beograd, to ovako, to se zna, recimo taka vrsta. Pa kaj nas muče s tima, pa ti oficiri stalno, pa ta vrsta malograđanskog resentimana i tako dalje, pa naš vice je zabranjen Vukov, pa ne mre pjevat, pa ovo, ta neka, ali onda su stvari postale ozbiljne. Ali znaš što mene prevarilo najviše? Gdje sam ja doživio? Ovo sam gotovo nekako, to je toliko vulgarno bilo u vezi toga imena, da, kako ne možeš i da reaguješ, taj sam sebe deklarira, kako i legitimira. Ono što mene prevarilo je upravo bilo ono što je bila najveća vrlina možda generacije i osobna. Ja sam mislio da to zbog stila neće proći. Oni su izgledali tako jadno. Pa kao i ovde isto, da. Tako se prevarimo uvek. Možda je, kako bi, ali možda je ovdje bilo, šta ja znam, možda bliže taj sivi čovjek socijalistički, kako bi rekao. Ali da ti znaš kako je izgledao prvi Tuđmanov plakat. Znaš, to je stilski pad bio odjednom. A mi smo imali ozbiljne standarde i na tom nivou. To me prevarilo. Recimo, ako ti pogledaš, sad jedna moja poznanica radila o onom posljednjem kongresu 90. što je bio 14. partijski, 14. je bio, da. Ti kažeš kako je dizajn postera izgledao. Pa kod nas, recimo Mihajlo Arsovski pokojnik koji je radio ide Arsenove dizajn. To je onaj kasni komunizam. Kad je čak i komunizam dobro dizajniran u Jugoslaviji. To nije Poljska, to nije Jaruzelski, to nije... I jedno ti vidiš taj plakat toga jednog čovjeka sa tom grimasom, sa tim zastarjelim naočalima kao socijalnim
i trobojkom sa strane, to je napravljeno za seosku banderu. Pa, ali Ako me razumiješ, očigledno je ona radilo. bandera gdje je svjetlo, gdje je lampa Očigledno je gore. radilo. I sam rekao, ovo ne može estetski proći. Da. On loše govori. Da, on je frfljao i da. Znaš, Govorna mana. čudni, pošto je afektirao koji svi hrvatski političari do dan danas, osim sada ovi što sve više liče na srpske, pa onda sve manje afektiraju, kako bih rekao, narodski govor. A to nije bilo. To su bile loše pauze, to je bio loš ritam govora, to je bilo mučenje, kako bi ti rekao. Nije više onaj birokratski govor partijski, ali je to, rekao, ovo ne može estetski proći. Kakva greška. Jedva su čekali. Kakva greška. I za razliku od Srbije, ja sam posljednji put bio u Srbiji, socijalističkoj republici tada, za novu godinu 90-91. pa u januaru. Aha. Ta masovnost nije bila tamo tolika. Ja se sjećam Tuđmanovih govora na trgu Republike, tek postao Ban Jelačić, da je pola trga prazno, ali kamere već tako slikaju kao da je, dok ovdje jeste masovka bila na Ušću, nije da nije bilo ljudi, kako bih rekao, ne? Doduše, od opozicije je mala masovnost, a tamo opozicije nije bilo te vrste. Ako si imao opoziciju, imao si opoziciju koja je bliža ovome što dolazi, nego naš... jer je bila drugačija ideja. A i druga ideja, tamo je bila stvaranje sopstvene države, ovdje je bila kao održavanje postojeće države i to je tamo prosto donalo neku mobilnost koja je... Sopstvene države sa takozvanim remetilačkim faktorom koji su bili Srbi. I ti si bio jedan od tih remetilačkih faktora. Pa čovjek miješanog identiteta. Da, tvoj otac je Srbin? Miješano, pola Srbin, pola... Aha, kako je on doživeo sve to? Kao tragediju, apsolutno, pošto on bio iznad svega čovjek. On nije bio čovjek režima, ali je bio čovjek komunista. Da, uvereni, apsolutno, koji ništa od tog komunizma nije dobio. Stradao i porodično, po dedinoj liniji mu je deda bio golatočki uznik ili zatvorenik i tako da. To su ljudi koji se nisu revolucijom okoristili na bilo koji način. Vrlo jedan skroman, običan život. Pa zato se i nije ukrcao na novi voz. Ali je vrijednost Jugoslavije bila vrijednost iznad svega. Da. Kako bi rekao, moj stari bi možda čak bio i pristao da ga je ko pitao u tom smislu kao građana i da ne bude komunistička, ali neka bude Jugoslavija. Samo da bude Jugoslavija. Jer je to bila neki zajednički krov koji je jedini siguran bio u tom smislu, koji je bio nadnacionalni. Ne? I naravno da smo to doživjeli kao tragediju. Moja mama iz Istre, kako bih rekao, to je sve moja mama naučila hrvatski jezik u gimnaziji. Talijanski materinji, odnosno taj istro-venetski dijalekt. I tako da, ja sam bio ogledni Jugoslaven u tom smislu. U pravom smislu reći. A moj grad mi je bio sve na svijetu, tako da ti imaš tu jednu vrstu konflikta unutarnjeg. Ti si govorio italijanski? Pomalo dijalekt, ja sam ga tek u Rimu pa to sam te teo pitati, odakle odluka da odeš u Rim? Imao sam tetku tamo. Aha, pa dobro, znači imao si nekog da te sačeka. Da. I koliko si dugo bio tamo? 2 godine. 2 godine. Zanimljivi su ti pasaži, dosta demistifikuješ sve o čemu pišeš. Nisam volio taj grad. Pa i Rim, mislim, ja lično u Rimu sam bio par puta i vrlo tako ambivalentan odnos. S jedne strane, s jedne strane je to grad koji je naravno impresivan, ali s druge strane ne možeš zamisliti da živiš tamo. Jednostavno je okamenjen u nekom smislu, grad spomenik, grad prepun turista, grad gde moraš ozbiljno se potrudiš da pobegneš, da nađeš delove grada gde zapravo izgleda kao grad u kome se može popiti kafa i uživati u pogledu, a ne samo pritisak turizma, pritisak novca, pritisak svega. I ti si ga onako na zanimljiv način opisao i zanimljiv je i taj neki, kažem, svet u kojem se ti kretao i ozbiljno životno iskustvo bilo to. Da, nisam ja jedini, naravno, nas je tada otišlo na 1000, pa prema 1.000.000 čujem u ono doba, koliko recimo ljudi iz Beograda sam ja vidio tamo. Naravno. A onda zašto si odlučio da napustiš Rim? Nije ti se dopao? Ma da, iz nekih privatnih razloga, poslije sam upoznao jednu Holanđu koji je krenuo s njom na sjever. Tebe očigledno opredeljuje dosta često u životu. Doćemo i do povratka. Šta ćemo? Ali Holanđanka te dovodi do Holandije i ti stižeš tamo sredinom 90-ih. I 3. godine. 93. godine, da. Čudne godine vrlo. Da. I ostaješ 30 godina skoro. Da. Si očekivao da će to da se desi? Mislio si da je privremeno? Da.
Jesi vidio negde sebe drugde? Kod kuće. Aha, nadao si se da će se stvari srediti, da ćeš moći da se vratiš. Da, upravo tako. A onda si pustio korenje tamo. Okay, Nisam ih zapravo nikad pustio. Ali kako je, počeo si studirati, tako? Da. To je bilo bitno. Jeste, to mi je bilo najbitnije. Da krene nekakav normalan život. Da, ušao si u neke tokove. Naučio jezik, i sve, studirao si na holandskom. Neke predmete, ali pošto sam studirao englesku i italijansku književnost sa dodatnim studijama slavistike i filozofije, onda kako koji predmet, recimo, ne? Tamo ako studiraš engleski, od prvoga trena studiraš na engleskom. Dobro, i to su profesori koji su Englezi, Amerikanci, tako dalje, jer je baza Holanđana takva da oni svi do fakulteta govore engleski dovoljno da mogu pratiti, tako. Ali tu počinje jedan drugačiji život, socijalni, širi. To su knjižare, biblioteke, savršene knjižare Amsterdam imao. To je slavistička biblioteka na mom fakultetu. Aha. To je moja profesorica Dubravka Ugrešić koja dolazi. To sam teo da te pitam. Kontakt sa Dubravkom? Molim? Kakav ti je bio kontakt sa Dubravkom? Pa ja sam bio najdraži đak, što bi se rekao. Ja sam bio miljenik jedno vrijeme. Ja sam bio omiljeni student njezin. I ona je zaista prva koja mi je i dala podršku za pisanje. Si nosio nešto što radiš? Jesam, kako ne. To je dragoceno. Objavila i vidi kako je to, slala časopisima, hajde da to damo i tako dalje. Kakva je privilegija da ti Dubravka Ugrešić bude recenzentkinja. Nevjerojatno, da. I da kaže, nemojte ovo, dajte ovo. I da poslušam, aha, dobro. Jer tamo ratne godine ne samo što su donijele pad svega, ja mislim da su donijeli pad kvalitete književnosti. Ono što je uspjelo doći odavde, uglavnom iz Hrvatske, to je bila ideologizirana literatura. Vrlo malo je tu bilo ljudi koji, ako je bilo, onda je bilo u satiri više. To su naš Feral Tribune i tako dalje. Oni su imali te igre jezika koje su bile zapravo igre neposlušnosti ka režimu. Otpora, dakle, da. Jeste. Ali ove ozbiljne književnosti, što bi se rekao, poetizirane, poetičke književnosti, to što je meni najbliže bilo. A da nisam s toga tada ni svjestan bio, to je zapravo Dubravka pogurala u tom. Ne idi na plakatiranje, ti si pjesnik. Pomalo, čekaj. Tako je. Znaš. Poezija ti je dosta dugo, da kažem, bila nešto po čemu si najpoznatiji. Eseistika je neki zanimljiv... Ako se po poeziji može biti poznata. Dobro, ali kao kažem, Đorđe Matić kao pesnik je bio prva neka tačka gde sam ja tebe primetio, zatim kreće eseistika i čini mi se da si tu ostavio ozbiljan trag i da je zapravo način na koji ti promišljaš kulturu i u mnogome popularnu kulturu, mislim popularna kultura je sad već jako širok pojam. Mislim, Arsen je popularna kultura, mislim, jako je kultura, ali je na svu sreću dovoljno popularan da ga možemo staviti u ovo. Ali ti si isto doneo jednu novu, svež pogled na stvari, zato što si bez ikakvog problema se bavio i takozvanim nižim vrstama. I ovde vrlo često podcenjenim i zapravo do tebe ja sam jako retko imao prilike da čitam ozbiljne eseje i ozbiljnu analizu rada određenih ličnosti koje su jednostavno bile od strane ozbiljnih eseista izbegavane, zato što im jednostavno nisu bile bliske. I ti si se bavio Tomom Zdravkovićem, ti si se bavio Džejem, ti si se bavio Lepom Lukić, ti si, kako bih rekao, zavrnuo rukave i svakojake bisere vadio odatle. Jednostavno, ne znam zašto su se svi drugi toga libili i gadili, čini mi se. Jednostavno je ta strahovita podela na višu i nižu muziku ili šta god, ovde je bila dosta dominantna, da ne pričamo o Hrvatskoj koja se pravila da to ne postoji, ali čak i ovde, na oni najkvalitetniji, su se vrlo držali daleko od toga. I mislim, ja sam teo čisto da, ajde, pre nego što dođemo do Tome i Džeja, ja bih kao neku međuličnost, a znam da što govorim, nikako podcenjivački, nego baš zato što sam ja vrlo često polemisao sa ljudima koji su imali sklonost da ga podcenjuju, vređaju ili ni podaštavaju, a to je ličnost Đorđa Balaševića. Kao fenomenalnog, velikog kantautora, čoveka jednog zahvata i dosega.
ovde vrlo često pežorativno spominjenog, tek su se poslednjih godina ohrabrili da ga iščitavaju na pravi način. Ti si imao vrlo stav ozbiljan prema njemu i ti si ga vrlo cenio i vrlo lepo pisao o njemu. Otkud taj otpor prema Đoletu? Šta misliš, gde to seže? Ima dijelom i do površnosti. Naš narod voli nekad površan biti, što bi se reklo, ne? Da reagira na prvu, da misli da ako prepoznaje nešto, da to spoznaje. Spoznaje i prepoznavanje nisu isto. Razumem te. Ne? A pogotovo kod takozvanih popularnih formi koje lako komuniciraju, tu se vrlo lako, brzo stvori jedna vrsta snobizma prema tome. Čim je tako popularno znači da ne valja. Upravo tako. Ne? I što su strategije poetske lakše prihvatljive, a zapravo su ne vrlo složene. Pisati kao Balašević je jako teško. To je talent jedan nevjerojatan. Mnogo je lakše biti, ja dolazim iz okoline koja ima tradiciju pretenciozne akademske poezije. Ne? U 3-4 generacije. Ne sada kad ovo, ne pubertetske pretenzije, nego istinske, one, kako bih rekao, elitističke, koja je imala i neku vrstu prezira ka popularno i tako da. I to je potrebno. Naravno. Kultura je u toj vrsti sukoba i dijaloga. A kod Balaševića mislim da je taj problem bio. Činilo se suviše lakog razumijevanja i jedne slike jednog idealiziranog svijeta kojem ljudima iz ovako većih centara koji su malo htjeli radikalnije zahvate činio se preblag, prepitom, pasatistički, šorovi, salaši, stare ljubavi, to je, kako bih rekao, on je zanimljivo, on je bio jako naslušan američke muzike, ali on suštinski neka ta slavenska škola, slovenska, što biste vi rekli, ne? Tu ima i Okuđave, tu ima i Visoce, to je ta linija, pa preko Mike Antića i tako dalje. Tako je, da. I to je suštinski zapravo muzika provincije. Jeste. Ne u ovom negativnog, nego nije to Novi Sad obojenog programa kasnijeg, ili laboratorije zvuka, ili Pekiške patke, ako baš kao neke vrste komične. To je neka vrsta svjesnog pasatizma. Ili ljudi su miješali, ljudi nisu razumijeli da on pjevač priča, on je pripovjedao priča, on nije taj lik, to su likovi, nije to autobiografski. To su drame, tragedije, epovi, pa naravno. Ne? I čak i ona linija izuzetnog humora, koja je kod njega bila fenomenalna. I satire, dakle, koja je bila jako lepo uvijena u to. Znaš kako, određena vremena diktiraju određeni trendovi koji su kritici bliži, a ti trendovi su uglavnom bili radikalniji trendovi. Sad kad ti imaš u jednom trenutku NSK, Nove Slovenische Kunstleibach, koje obožavaju svi kritičari, kad imaš ovdje tu ove novovalci i tako dalje, jedan Pitomi Balašević je delovao kao nešto suviše neko. I on ima naravno na momente znao da skliznu tu patos. Jeste, ima tu patetike, činjenica. Tako je, koji mnogima nije bio blizak u tom smislu. I nije se lako otvarati emotivno. Lakše je biti u stavu i reći... Da, ali meni je to nekako uvijek bio odraz nezrelosti kad nemaš širinu. Dakle, kad ne prihvataš stvari. I onda mi je bilo zanimljivo isto ta priča o Tomi Zdravkoviću. Znaš, Tomi Zdravković je zapravo tek nakon Bijelinog filma se ljudima dosta ta priča otvorila i čini mi se u Hrvatskoj to doživjelo ogroman uspeh i zaista bilo jako gledano. Ti tu isto imaš dosta zanimljiv pogled na to i ono što se meni dopalo jeste da ti jako uspešno izbegavaš zamku idealizacije određenih stvari koje se vrlo lako upakuju u priču o liku i delu. Koje znaš kao kako je to šarmantno, kakav je on bio, ovakav i onakav, a zapravo bio duboko... tuđe nesreće. Upravo to. A niko ne bi volao da živi s takvim čovekom, nijedna žena ne bi žela da mu bude supruga, niko da mu bude otac ili slično. Ti si zapravo, kod tebe je Toma Serge Gainsbourg, kod tebe je Toma veliki i kantautor i pesnik i tragičan lik u istom trenutku. Tako je. A čime on tebe kupio? Znaš kako, ja to otkrivam na potpuno nevjerojatan način. Meni je to bilo 80. godina, njegove te zadnje godine i posljednje, što bi se reklo,
To meni jako daleko bilo tada u Zagrebu. To nije me privlačilo. Ali dobro, i meni je bilo ovde. Mislim, znaš, to je paralelni neki svet i van mene. 94. godine u amsterdamskoj trgovini Ploča Koncerto, koja je najveća trgovina u zemlji, vjerojatno tada bila, ja nalazim Tominu ploču, Jugotonovo izdanje, za 4 guldena. Sad, ko je to donio u Amsterdam? Pazi, svijet mnogo veći tada, nema interneta, nema tih vrsta informacija. On sa tom fenkare frizurom ima lančić sa potkovicom ovako. I ja to iz onih najgorih postmodernističkih ironijskih razloga uzme, kao vidi Toma. I ja počnem to slušati, a tad već rock'n'rolla po meni nema. Ja mislim da on završio krajem 90 sa svojom važnošću, ne kao žanr, kao fora, može ga svirati ta 3 akorda do kraja, ali nije više znači. Nema tu akutnost ne, i kulturnu važnost ko što ima, ne, i osim toga stari. Ne? I ja počnem slušati tu ploču i vidim koliko to dobro svira napravo. Kako to pametno rađeno, ozbiljno rađeno. Zvonimir Skerl, koji sad sjećam da je ravno tu na Beogradskom prođu ili jazz orkestrom i tako dalje. Tako je. I vidim da iza tog određenog nužnog kiča u izrazu da postoji nešto, danas je to riječ suviše koja je autentična, mrzim riječ autentična, proživljena. Proživljena zaista. I da je uspjelo dati ipak neku estetsku obradu. Ja vidim da to mene pogađa, da to mene dira zaista, kako bih rekao. Si uplašio da stariš? Pa tada još ne, tada sam još vrlo mlada, ali i trebalo je, to mi godinama ležala ta ploča, sam ponovo to slušam. I napravio sam čitavu jednu, ima to naravno veze i sa emigracijom, ali ne onako kako će ljudi to odmah sad razumjeti. Ima veze s distancom. Dobro, to je važno. Na stranu rat, na stranu kako sam ja sve skupa. Distanca je nužna za promišljanje vlastite nacionalne kulture. Da, bilo gdje da jesi. Pa dobro, ako si Njegoša shvatio negde, shvatio si i Tomu. Tako je. Tako. I pravim tu neku, kažem, ponovo vrednovanje, prevrednovanje kulture, što bi se reklo. Znaš kako, kultura nije kultura ako ne živi različito u različite vremena. Isti artefakti imaju različit život u različitim vremenima. Kao što ih ti doživljavaš drugačije u različitim periodima svog života. Upravo tako. Zato je tužno kad ljudi da 40 godina se ne skidaju s novog vala. Da, okamenjen. Mora neka distanca da postoji. Ali sad znatižan čovjek, onda me to privlačilo i znaš kako, izreliš kao slušalac i kao svirač u krajinu. Ja sam vodio orkestar 6 godina koji svirao balkansku muziku. A pa onda ozbiljan, kao kažem, ozbiljnu bazu da razumeš neke stvari. Tako je. I neke stvari zaista s godinama dobiju ne samo patinu, nego prvi put tek s distance možeš čuti koliko je nešto dobro, recimo. Jasno. I na svjetskoj razini isto tako. Tako da to mi je prijalo. Ali ne prečesto. Tako je. To treba dozirati. Upravo tako. Da. Povratak u Istru. Dobro. Emotivni razlozi u redu je, ali gde sad živiš? U jednom seocitu koji zove Filipini, zbog čega me svi zezaju kraj Poreča. Filipini? Da. Pa genijalno. Dobro. I kako je tamo sada? Presekao si Holandiju, vratio si se ovamo. Da. Je to velika promjena? Ogromna. Bio si spreman, imaš dovoljno godina i sve ostalo, ali opet... Ja mislim čak prekasno, mislim da sam čak i ranije trebao krenuti. Šta se promenilo sve? Dobro, promenilo se privatne neke okolnosti, tako da, ali ja sam i taj zapad, ako se tako može reći, a svakako Holandiju, malo i potrošio, pravo da ti kažem, znaš, stvari koje su me uzbuđivale u jednom trenutku, vidio sam da su one isto doživjeli krizu jedne vrste. I nema me se mi zezati, ja sam razočarani kao autor tamo. Ja sam objavio knjigu poezije na holandskom koja je bila vrlo dobro prihvaćena, imala odlične kritike, ali ja sam primijetio koliko njima zapravo do toga nije stalo svega. Da to samo još jedna vrsta, još jedan oblik ljudskog zanimanja. A ja sam suviše slaven da bi prihvatio tu vrstu kulturalne i filozofske paradigme. Kod nas i kod Njemaca pisci su vidioci, pjesnici. To znam da danas nije popao danas u doba ovo raspada subjekta, pa emancipatorna poezija, tako. Ja sam lirik, ja sam u tom smislu iza vremena, a moguće možda i ispred u tom smislu, kao stari Wagner, ne?
u jednoj kulturi potpuno lišeno i poetskog. Ne? Mi smo Sloveni u stanju da poetiziramo bilo šta, kako bih ti rekao, šibicu, ne? Šta god, jer je preklapanje umjetnosti života je ovdje barem bilo za sve ove sada materializme i tako da, negdje duboko u suštini kad bi se to pročistilo, narodi poezije u tom smislu. Kako te Hrvatska prihvatila sad? Jel da. I za to došlo vreme da dođeš, mislim da se osjećaš konačno dobro. Nisam nikad gledaj, nemoj me krivo razumjeti, ja nisam 91. godine otišao pod navodnicima kao Srbin, ja sam otišao kao bjegunac vojni. Ja nisam htio na front da dođemo ovdje da ratujem protiv tebe negdje, ako su te uhvatili tu, pa razumiješ. Tako je. Ja sam pobjegao od Zbora narodne garde, a ne od, ako me tako da nisam ja zbog toga, ja imam, prošle su ta vremena. Ne, ali u tom smislu, kako se osjećaš sada tamo? Dobro, jer deluje mi da si vrlo brzo kliknuo kao deo tamošnje kulturne scene i da imaš težinu određenu kao stvaralac i da te se čuje, da te se obraća pažnja na tebe, da to što ti radiš odjekuje. I da samim tim je to govori o tome da su se stvari tamo ipak malo posložile i uredile. Istra je opet poseban toponim, to je opet još jedno ostrvo za sebe, a opet došao si u malo mesto. Sad to je treća neka još promjena, kad kažem promjena kulture, promjena zemlje, ali promjena i urbaniteta, okruženja. Pretpostavljam da i to prija nekom logičnom usporavanju koje čovjek traži. Upravo tako. Jel ti daje prostora za promišljanje, ti daje prostora za i kad pišeš eseje ili prozu ili poeziju, jel ti pruža tu neku tišinu i dubinu? Baš to mi pruža. Istra je veoma pitoma kao takva, ona nema tu divlju, surovu ljepotu Dalmacije, recimo, ne? To je sve blago, to je, znaš, i to selo je fantastično, to je jedna kuća stara preko 100 godina sa ovolikim zidovima kamenim i to čovjek se osjeća zaštićen u ovom trenutku, a zahvaljujući ovim medijima i internetu ti si povezan sa svima, ti napišeš tekst, pošalješ, ne? Ali daje dovoljno prostora i valjda što čovjek u neke godine ulazi. Kad si se tačno vratio? U prvoj nedjelji korone. Dobro, to je okej. I to je okej. Što sam doživio kod neku ličnu tragediju, ja sam se vratio sa namjerom da ajmo odmah, sad ovo što ti kažeš mene primjećuju. Ma ja sam došao s namjerom da im ne dam mogućnost da me ne primijete, kako da ti kažem, da ne zvuči bezobrazno, ne? Jer toliko sam željan toga svega bio iz daljine, znaš, to je problem veliki i materijalni, znaš, tebi izađe knjiga u tvojoj zemlji ili ovdje u Srbiji, da to sve meni jedno na neki način i dalje, a tebe niko ne zove, ti si daleko, ti si 1400 km, koji izdavač ima sad da ti kaže ajde, sjedi pa dođi, i kad te nema, tebe, znaš, onda propuša neke šanse, rekao sam kad se vratim sad ćemo mi turneju, što bi se reklo, a ono a otkud roman? Ajde sad da te i to pitam za kraj. Natirao me moj urednik. Jel da? Da. Kaže vreme. On ima mnogo više povjerenja u mene u tom smislu nego ja sam u sebi. A jel ga iznenadilo ono što je dobio od tebe? Jeste. Ali knjiga je odlično prošla. Ona je bila i u najužem izboru za književne nagrade u Hrvatskoj za Frica. Tako je. Ima jako lep razgovor, imaš sa mojim drugom Krunom Lokotarom. Baš sam to pre neki dan pripremajući se za razgovor gledao. Kruna je bio prvi urednik moje poezije, inače. Kruna bio je odličan urednik za poeziju. Ja sam mu zahvalan uvijek za tu zbirku. Mnogi su mu zahvali, bio od Želimir Periš koji je pričao o tome, koliko mu je on pomogao u karijeri, ali Kruna, iznad svega divan čovjek. Je li tebe iznadila recepcija tvog dela? Jeste, zato što ja sam strašno nesiguran bio oko toga romana, ne u kvaliteti proze, da ne zvučim ja umišljeno, ali kako bih rekao, ja sam znao da pišem nešto što ne piše niko u tom trenutku. Tu vrstu poetizirane proze, visoko poetske, gotovo Joyceovske u smislu referenci koje se ne objašnjavaju, pa ko zna ključ pročita, ako ne. Ti si vrlo, kako kažem, deluje da si dosta očekuješ od svog čitaoca. Jeste. Očekuješ da bude pripremljen. Ne možemo podcjenjivati. Toliko pisaca podcjenjuje svoje čitaoce. Meni je divno što sam se povremeno i morao malo da potrudim i da pročačkam da bih shvatio o čemu govoriš, ali mi je to prijelo zato što zapravo
dosta mi je pojednostavljivanje. Da. To je podilaženje takozvanom prosječnom čitaocu je zapravo velika greška. A s druge strane, opet nisam htio imati onu vrstu, kako bih rekao, potpune zatvorenosti, hermetičnosti koje recimo dio pisaca u Hrvatskoj ima. Ne znam da li u Srbiji ima. Ima. Našao si meru. Znaš, ako me niko ne razumije, onda sam ja tek u pravu. To je najveća greška. A s druge strane imamo tu, kako bih rekao, eksploziju prevelike lakoće. Da. I prelake, brzine u Hrvatskoj. Mislim da nisu dobri trendovi u tom smislu. Dakle, da ne bude ni jedno ni drugo. Ali gdje sam bio nesiguran? Tvoja knjiga je zahtevna knjiga koja se lako čita. Evo, tako ću je ja opisati. Ajde, to je... I to je ona prija i ona motiviše i mobiliše čitaoca, bar sam ja tako doživeo. Dakle, zahteva određeno predznanje, zahteva određeni napor, ali vrlo nagrađuje. To je ono što sam ja stekao kao utisak čitajući i jedina zamjerka je bila nekako mi se naglo završila. Ja sam imao osjećaj da tu meni još jedno 2-3 glave da se bih zaslužio. To ti pokušam odgovoriti. Ono što je mene plašilo što je kako skrojiti taj roman, tu ja nisam imao iskustva. Znaš ti, kao pjesnik funkcioneš na malim formama. Znaš, pjesma je nekad 5 redova. Tako je. Iako sam sklon, kako je Krešimir Bagić naš napisao, meni su izašle odabrane pjesme prošle godine, kaže, Matić je sklon poematičnosti. To hoće reći da su mu preduge pjesme. Ako bila dugačka pjesma, to je neusporedivo sa i najduži esej je tek jedno poglavlje romana. U smislu kroja. Tu sam prvi puta u životu da sam pitao pomoć kolega. Ja nikad, inače, kad sam počeo poeziju pisati, ja sam Kruni slao pjesme, nisam rekao piši dalje, daj, nemojmo se mišaviti. Zvuči umišljeno, ali ne mislim ja to tako kako bih rekao. Ja naprosto znam da jesam ali roman pisac. I tu sam zahvalan kolegama iznad svega. Nadi Gašić, recimo. Nada je sjajna spisateljica, da. Prva čitala rukopis pored mog urednika Nenada Izvanovića. Tomislav Brlek, recimo, koji mi je dao. Dobro, imao si dobre čitavce. Izuzetne, Vesna Goldsworthy. Znaš, kako bih rekao... To su već kalibar ozbiljan. Mi smo inače svi prijatelji, znaš, nije to sam ali to prijateljstvo treba da bude valjda razlog za iskrenost, a ne za podilaženje. Tako je. I pokušam da uvijek, kad se nabraja, uvijek ispadnemo nepravedno, uvijek zaboravimo nekako, pokušam se sjetiti. Ali jedno 4-5 ljudi svakako pročitalo, tu sam bio, ne znam, da li on skrojen dobro. Sad čini da sljedeći roman će lakše ići. On već ide lakše, ja ga već pišem. Da, sad, znaš, nemoj se prerano raditi, ja sam sebi kažem, ne raduj se prerano. Znaš, kad nešto krene jako lako, u nekom trenutku će doći neka... To kriza je normalna stvar, zastaćeš pa ćeš se vratiti posle toga. Ali on je mnogo ambiciozniji strukturom i namjerom. Ovaj prvi je malo sindrom prvog albuma. Ti si tu nagurao svoj život i taj neki svoj dug si otplatio, čini mi se, sam prema sebi. Upravo tako. I samim tim čini mi se da si se oslobodio. Ti si izbacio neki teret te životne priče i sad ideš dalje. Tako je. Pazi, sindrom drugog albuma je jako zeznuto u muzici, to znamo. A i podigao si letnicu očekivanja dosta visoko. Da, ali daje neku vrstu slobode kad nemam strahe od toga sindrom, da znam o čemu govorim, naravno. Taman da ga popiju, ali ta vrsta muke, to ljude ne mora zanimati, znaš, to je... Ovdje najuspješniji muzičar svih vremena kaže, nek ljudi pogode koje, neću nam reći. Kaže, nemoj nikad govori da puno radiš, narod to ne voli. Genije. A ja sam stvarno namučio to ko prvog romana. A sad se mogu posjetiti baš formi romaneska. Hoću da istražujem roman. I imam jednu centralnu ideju u koju vodu hoću nešto napraviti što čini mi se... Nešto lagano, znači čekamo, ima vremena. Još nije. Krčka se još ovdje, da. Velika je ambicija, što bi se reklo idejna. Sad ćemo iditi u Vidi, postavljati cilje treba najviše, pa će se negde stići. Ja se držim toga, dakle, i kad postaviš najviše ambicije, nije tragedija ako se one ne dosegnu, ali tragedija ako kreneš bez tih ambicija. Meni je to ono poražavajuće. I evo da završimo razgovor pitanjem šta ti čitaš, gledaš i slušaš ovih dana. Znaš kako, ja sam i urednik između ostaloga, tako da meni dolazi mnogo i rukopisa. I uređujem časopis Prosvjeta i razne neke druge stvari, čak neke knjige iz povijesnih znanosti ili istorijskih nauka, viš kako odmah prevodim. Neka, razumemo se. Ali za svoje zadovoljstvo
malo smo razgovarali u drugom kontekstu. Pročitao sam novi roman Vlade Pištola koji me potpuno oduševio. To je jedna vrsta pisanja za koju ja ne bi bio u stanju. To znaš, voliš one koji mogu ono što ti ne možeš. Naravno. To me recimo oduševilo. A inače čitam kanon. To mene jedino drži. Mene ove banalnosti današnjice i svega toga ja se uvijek vraćam Tolstoju i tako dalje. A muzika, pošto si rekao da ne voliš kad ljudi ostanu u nečemu. U muzici. Ja sam gotovo napustio taj rock and roll potpuno. I ajde sad to nek bude jedna potpuno, čini se marginalna osobna stvar, ali shvatit će ljudi. Ja sam položio vozački ispit prošle godine u ovim godinama. Dobro. I sad to je potpuno ovako jedna muzika glupost. Se jako puno sluša u kolima. Ali način da ja nju tako drugačije čujem dok vozim, apsolutno. da su mi rekli to, Otkrovenje. ja bih položio prije 25 godina vozački, samo radi toga, ne zbog prevoza s točke A na točku B. Drugi je način slušanja. Apsolutno. Jako malo danas vremena imamo za slušanje muzike, posebno samo slušanje muzike, kola su jedna od oaza za to. Tako je. I onda recimo jedno na radiju tu i tamo kad me nađe neka pjesma za onog vremena, onda ja to pojačam, ali kući nikad, kući uglavnom slušam klasičnu muziku. I to je neki, a gledaš nešto, filmove, serije, da li te tu nešto ispunjava? U Holandiji 27 godina ja sam neprestano išao u kino i u teatar, u bioskop, što bi se, čak sam imao i pretplatu za ono što bi bila ovdje kinoteka. Aha. Tamo se zove Film muzeum. I gledao sam sve. A naročito sam imao dokumentarne filmove. Tamo je festival IDFA, koji je vjerojatno najveći festival dokumentarnog filma na svijetu, i to sam redovito pratio. Ja sam toliko nagledan da ja sam već umoran od gledanja i od svega toga, i Netflixa i svega toga zajedno. Zasićenja slikom. Znaš, tako da malo toga. Gledaj, ovo oduševljenje serijama što sad postoji, pa to se nekako odrade, ima 10 godina. Jes, sad je to već eho toga. Glavno je već bilo pre 10-15 godina. Da. On je Boardwalk Empire, to je recimo... To je odlična serija. Propustio sam, danas sam gledao samo prvu sezonu, sad sam našao na HBO da ima više. To je kao da čitam jedan stvarno ozbiljan roman, recimo. On je postavljen romaneski, kako bih rekao. Evo to, ali nisam nešto od gledanja, volim sjedim da čitam. I da se družim. I pišeš. Apsolutno. Ništa, čitajte Đorđa Matića, čitajte knjigu Ni otkuda s ljubavlju, čitajte njegove sjajne eseje na sajtu RTS Oko. Čekamo novi roman. Đorđe, hvala ti puno na razgovoru, bilo mi je zadovoljstvo i čast da se upoznamo i da pričamo, nadam se da ti je ovo vreme brzo prošlo. Bilo mi je fantastično, obično su intervjui kratki, sa pitanjima koje se tiču samo toga što u tom trenutku promoviraš i hvala najljepša u 3 sekunde. Nisam ovako dugo ovo je prijatan i ovo je jedan onako prijateljski ton i prosto razgovor dvojice, ljudi koji su se tek upoznali, ali imaju mnogo zajedničkog, imaju mnogo tema koje mogu da pričaju, nadam se da će i publika uživati. Hvala ti još jednom. Hvala vama. Još samo malo i ustaću, odvešću te negde daleko. Prati moju senku, trgni se i pusti da te vrtlog nosi. Trgni se i pusti da te vrtlog nosi. Sat neumoljivo kuca, a ti stojiš